I kept asking for more, but I already had everything in you. I chased dreams that never stayed. I trusted words that slowly fade. I filled my hands but felt so empty, till I remembered you were with me. I don't need what the world applauds. You are enough for my heart, more than every other part. When I lose what I can see, I still have all I need in thee. I thought joy was something far, hidden in another star, but in the quiet of your name, I found a peace I can't explain. You were all I was looking for. You are enough for my heart, more than every other. When I lose what I can see, I still have all I need in thee. If I have you, I'm complete. Even on my weakest knees, let the world take what it wants. I will keep what truly counts. you are enough. You are enough. Next. I don't need a perfect life. I just need your presence. Moleni, 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 moleni. Ke bona ausi o. Abuti Teboho, dumela. Yes, Manarona, yes, Manarona. Yes, Manarona Lindiwe. Moleni. I've been fighting battles you already won, so I choose to rest. I tried to keep my world in line. We are waiting for you, Abdite. We are waiting for you. We are waiting for you. But every step I took in fear pulled me farther from you here. I forgot you're still in control. So I rest in you, Not in my strength, I trust in you. not in my ways. When my heart is overwhelmed, your peace becomes my pace. I worry more Guys, than dumela. I should pray. Kupo share. I
Tried to fix what wouldn't stay, but in the silence of your arms, I found a shelter from the storm. I don't need to understand. I release what I can't change. I surrender. Every way. Teach my soul to simply stay. Where your love is all I need. I rest in you. Guys, ke kopa re sherene, ke kopa to le bontsha hore challenge ya rona e ka good evening Dr. Marvin. We are motivated and learning on daily basis from your lesson. Thank you so much. Thank you so much. Guys, what ke kopa ke tlo bua le lona hore ntho e deisang bana ba ntate modimo re ba ke ba atleha intoni. Why abantwana bakaThixo bengaphumeleli? Obana ntho enngwe le enngwe ewe batlang ho ntate modimo yonke into efuna kuThixo. Modimo wa rona re a leboha ka boteng ba hao, re appreciate lentswe la hao le re tlo le utlwa. Modimo ka, we thank you so much for everything. Re a leboha ka letsatsi lena. Modimo ka lokileng ke lena lentswe la hao ke tlo le share ke bana ba hao, ke ba rapella. Modimo ka lokileng ke rapella dikelelo tsa rona di be clean so that di kgone ho utlwa lentswe la hao. Modimo ka, we pray for each and every distraction e ka ra dikelelo tsa rona. Modimo ka, e ska disturb or e ska ra utlwa lentswe la hao. Re a rapella morena Jesu, rapella batho ba utlwe ba tle ba tlo utlwa lentswe. Modimo ka lokileng ba hopotse hore we are here sharing your words. Modimo ka lokileng hore ba tle ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. Wa tsaba guys, ke kopa le bontsha ntho ngwe ke kopa le share something hore one of the thing e tlo o tshwarella hore o nahane hore ntate modimo a etse next ka wena. Into no ukuthi Thixo akayenze next ngawe. Ke tlo le share la ntho very powerful. It's when o sokola motho yo modimo a moneleditseng dintho tsa hao. If o ka sokola identify motho yo modimo a moneleditseng dintho tsa hao. Yabona into esokolisa abantu bazalwane. Into esokolisa abantu is when you don't know exactly hore ke mang e ntate modimo a moneleditseng dintho tsa hao. Hi. Bona yo, if una le dintho tse di rapella ho ntate modimo, if there are things so di kopang ho ntate modimo, ya pele you need to master hore ke mang, kubani umuntu onikezwe izinto zakho. Ke mang motho o ntate modimo a moneleditseng dintho tsa hao. O bona sefate sa pitch, modimo o trustetse pitch. Sefate sa pitch, modimo se trustetse pitch. Seneleditswe pitch. Whoever ya batlang pitch, o tshwantse a batle sefate se nang le pitch. And when o batla pitch, you don't go to any tree yo e bona. A o yi ko mnyolo mnyumthi. A o ye sefateng se seng le se seng, but o batla a specifical a tree e nang le pitch. Nna ke tsebile ya nkutla. Ai wa bana yeno yana a le sa nkutla la le ke la hlola letla. Number 2, sefate se neleditsweng la moon. Modimo o trustile sefate sa la moon. A una mohla modimo a tloring sena sona ke se neletsa pire. Sefate sa la moon.
modimo trustela la moon now funa ila moon hauna mo ha o tlo ya sefateng se seng le se seng you need to know hore sefate se tshwereng la moon ke sefe and o ya ho sona straight ha re le baruti re neleditswe dintho tsa lona ene ka bo madimabe re baruti ba different re tshwana le difate tse different mare re tse neleditsweng dintho tse different singabafundisa banikezwe lezinto ezenu mari izinto is different. So here's the problem, guys. The biggest problem is when osatsibi ore we mutianele ditwen dinto tsa hao ke mang haraba ruti botle because ba lona guys, do you know that le ditse ka ra dikereke tseo ba ruti ba teng ba sa tshware ba sa neletswang dinto tsa lona ni hleli phakathi kwabantu abanganikezwa ngezinto zenu. And you wonder every time I put some why na kesna dinto tsa ka di sa tsamaye handle. The biggest problem is to know ukwazi ukuthi kwabantu bonke abashumela bathu bana ba rerang ha se moruti emong le emong ya tshwereng dintho tsa hao atsinga. Now if you want to be blessed ke sherile ntho ngwe I said something very powerful. Ke bua ka hore baruti ke di pipe. Ne ke ruta ka hore baruti ke di pipe. Ha ke tsile ke botsa batho ba mane ke re njetseng metsi a mona mo re leng teng a hlakae. Like mona Bloemfontein, masenzo mzekelo apha Bloemfontein, metsi a Bloemfontein a tswa Bloem water mona. A hla Bloem water. Ne? Kaofela ha rona batho ba batla metsi a re wa lati Bloem water. Bloem water ke yone supply ya metsi mona Bloemfontein. Mare ha re lati metsi Bloem water. Ha re batla metsi a re Bloem water. But re a di pipe re thola metsi from the hose pipe. Come on, someone, like now, if I'm thirsty, I don't need to go to Bloem water, but I need to only pipe at least some metsi specifically for now. Only pipe as some man's from now. Luena, when Obatla dinto that God is like a Bloem water. Anything you we batla on that house a cobanga if man would how now Rocado batla on that no. Anything you we batla on that there is somebody you in that there is somebody you mudima feeling I'm nelediting to you when away back. But the question could came to you. Hey, Nalungur Bubani umdonike zento zako. Kemamuta nelediting today, Nekibwa Kaore. Satan uswapa batho ne ke le radio today ne ke re Satan wa re swapa Satan o re swapa wa hana hore o kopane le motho o montate modimo mo leleditseng dintho tsa o yala uthixo uSatan uyala ukuthi sidibane nabantu abanikezwe izinto zethu. Satan abatle re kopane le batho ba ontate modimo abaneleditseng dintho tsa rona because I want to repeat again or each and everything you will hlokang there is somebody somewhere you modimo amoneleditseng ntho ye o e hlokang. Guys, there is somebody you modimo hey there is somebody man. Arabalen buka ya Daniel chapter 10. Arabalen buka ya Daniel chapter 10. I don't need what the world Arabalen buka Daniel chapter 10. You are enough for my heart, more than every other part. When I lose what I can see, I still have. Ere. Daniel chapter 10 verse number 1. Katsele mosabu raro
sa puso, verse number 1. Ka selemo sa boraro sa puso ya Siruse, kgosi ya Perisia, Daniel ya neng a bitswa Belshesare, a fihlelwa ke molaetsa. Molaetsa ona e ne e le nnete, empa o le thata ho motho ho utlwisisa. Daniel o nana le molaetsa o neng o hlaho ntate Modimo, but a ske a utlwisisa. It was difficult for him to understand that message. Verse number 2, irin, ka wona matsatsi ao nna Daniel ka ba bofifing ka beke tse tharo tse tletseng, ka itima dijo tse monate, ka ila nama, ka seke ka nwa veini, ka seke ka itlotsa ka oli ka dibeke tseo tse ka bang tharo. Now I just want to show you something. Daniel was expecting something from God. Daniel was expecting something from God until a etsa jwang a itima dijo, ne? Now then e be re Bible verse number 4, ka letsatsi la mashome a mabedi a metso e mene la kgwedi ya pele, ke ne ke le eme lebopong la noka e kgolo ya Direshe, no one. Yaba ke le laletsa mahlo aka, ke a sheba, mme ka bona monna e mong a apere seaparo se entsweng ka lene, thekeng a itlamme ka senyeta sa watu ne. Ke batla ho bala mona ka speed. Verse number 7, ke nna fela ya ileng a bona pono ena. Banna ba neng ke eme le bona ha ba ka ba bona pono ena. Ke tla ihlalosa guys, ke kopa ke bale fela. Ke batla ho bala mamara. Verse number 10, ke kopa re bale fela ka speed. Verse number 10, yaba ke bona letsoho le nkama le nkgumamisa ka mangwele ka matsoho aka, okay? A bona pono, a bona somebody a mo khubamisa ka mangwele. Verse number 11, ire motho eo a re ho nna, wena Daniel ya ratwang haholo. Ke verse number 11, wena Daniel ya ratwang haholo, ne? Utlwisisa seo ke se bolelang, ke o bolelang sona. Maka maoto hobane ke rungwe wena, ne? Into yokuqala ndifuna si understand apha bazalwana, Daniel una fastile abatla karabo ho ntate Modimo. That is number 1. Daniel a faster looking for an answer to God, from God. But here's the problem bazalwana. When Modimo araba Daniel, God did not came by himself. But you know what God did? Modimo ile batla motho ya ka mo fang karaba Daniel. I mean, let me find somebody eo ke tlo mo romang ebe yena ya isetsang Daniel answer. Ka mantswe a mang, that thing yo Daniel a nang a irapella ho ntate Modimo ha ya tliswa ke ntate Modimo ho Daniel, but ntate Modimo ile batla lenyoloi leo le tlo isang karabo ya Daniel. A ke tsebe ke tsa sense now, ne? So now ke a pele karabo ya Daniel ha ya tla ka ntate Modimo, but e tlile ka motho. A ke tsebe ke tsa sense, ke motho ya tlisitseng karabo ya Daniel. Modimo sebedise lenyoloi ho tlisa karabo, but ntho ke batla ho tla ho yona, Modimo ha tla ka boyena ho tlisa karabo. So ntho ke batla re understand ba tsona ke ya hore there are and dikala nindive, there were a lot of angels standing there, but Modimo trusted this one lenyoloi lena leneng le tlile Daniel. Modimo trustile lenyoloi lena, ha trusta manyoloi kaofela, but ntate Modimo trustile lenyoloi le itseng for bophelo ba Daniel. Ke kopa le nkutlwa guys, do kala nindive obana. One of the things etla o sharper as a child of God, and this thing is sharper about root,
Ibeta nabafundisi le nto endishera ishapa le baruti if you don't know hore ke mang motho o modimo a mo neleditseng dintho tsa hao ke mang motho o modimo a mo neleditseng dintho tsa hao if you come ikaba a blessing ikaba whatever you we batlang ho ntate modimo but you need to know exactly ngubani lona onikezwe izinto zakho yona yo tshwantseng o kopane le yena hore a release dintho tsa hao a ke tsebe ke bua le mang. So number one mona re bona Daniel praying for something but ntate modimo ha mo araba modimo ha tle ka bo yena but modimo batlang lenyolo a re bona lenyolo isetsa Daniel ka rabo yena ha re fete bukeng ya marena a bobedi chapter 2 2 Kings chapter 2 nna fela le ha o ka thola hlenta te moruta o neti fela o neti okay are neti fela let me show you something hey ke tlo le thuba dihlolo tsa tsena ke tlo le thuba dihlolo le ke la mamela ke batla marena bobedi 2 Kings where 2 Kings Haribal ke kopa Ribal le ka kia ka network e tsamayeng go tla kapa kia kopa ke bale ke le bontsha something kopa re bale number 1 ke kopa re bale okay askis man we rapelle sometimes you must pray le rapelle di network tsa lona sometimes ke go bara mamele marana a bobedi 2 Kings chapter 2 verse number 7 ere banna ba masume a mahlano ba se hlopa sa ba profeta ba ema sebakana ba tadima ha ba bedi bao ba eme pela Jordan Elia a hlobola seaparo sa hae asiphuta mme a phutla metsi ka sona ne okay ke batla something ona le nthe ke batla ke go ba re mamele hantle ere banna ba masume a mahlano ba se hlopha sa ba profeta ne ke go ba re ba le mo when go bala chapter 2 verse number 7 e o bontsha hore honona le ba profeta ba bangata ere banna ba masume a mahlano ne ba se hlopha sa ba profeta ba ema sebakana ba tadima ha ba babedi now beside Elia le Elisha hona le ba profeta ba bang ba bangata re ntene ka re le ka mamela ke mang ya mametseng hantle beside Elia le Elisha because Elia le Elisha ene le ba profeta now but beside Elia le Elisha Bible ya o bontsha chapter 2 verse number 7 honona le ba profeta ba more than 50 honona le ba profeta ba more than 50 now difuna ne bonisa something guys good it's very important to identify motho yo modimo a moneleditseng dintho tsa hao a prophet yo modimo a moneleditseng dintho tsa hao because enyinto ezane better ko nahana hore each and every prophet just because a bua lentswe la ntate modimo just because a preacher ke o nahana hore o neleditswe dintho tsa hao a se ba ruti bohle ba tshwereng dintho tsa lona a se ba ruti bohle ba tshwereng healing ya hao ba tshwereng deliverance ya hao ba tshwereng blessings ya hao
ba tshwereng prosperity ao ha se bona bohle ba tshwereng dintho tseno a se ngabo bonke guys a se bona kaofela I don't care hore ba powerful kapa ba jwang but it's not a singo bafundisi bonke nje ba tshwereng dintho tsao a se ngabo a se bohle baruti ba tshwereng dintho tsao and the problem e ka tlisang delay problem that can bring a lot of delay and already there's a delay because into ni better you anikwazi uku-identify letsebi go bona mo profeta wa bophelo ba hao yeo modimo a moneleditseng dintho tsa hao ya pele now ka nako ya Elia le Elisha there were a lot of prophets ba profeta bana ba le bangata ne but Bible how bala chapter 4 verse number 8 ne irin ka letsatsi le leng Elisha aya Shunem mo go neng o phela mosadi ya ruileng mosadi eo o ne ai a kopeli Elisha hore a ke a mo fumantshe dijo ka mehla ha Elisha a fapoetse mo o ne ai a mo a fapohele mme mosadi eo a mo phomosetse ka motho mosadi eno na mofa o na fa a prophet Elisha dijo now utla Bible in verse number 9 ere mosadi eo a re ho monna wa hae ke hlokomela hore monna enwa ya fapohelang mona ho runa ka mehla ke monna ya halalelang wa modimo ebere a re ke re a he ka morenyana ka hodima ba rulela re mele bethe le tafole le stulo ile ho le bone ile hore ka mehla ha fapohetse ho tla phomola a phomole teng now ke ena ntho e ke batlang le nkutlo this woman o gona ho identify wa hae mo profeta ka raba profeta ba ne ba le teng Aye. I guess if you're not like this woman, who I did, but profeta babangat, mar this woman, who identify wahai, karaba profeta bate, who identify yo, and I told you about this thing, it was very powerful because you can imagine if this woman ama matile kamraba profeta bohle ba aneng aba bona but it did not do that. Identify wa high guys, you will never believe na TV a ke khone shebella every past a khone and cause next now on ebile ona ba ruti ba ksa ba utlwi ke a leka ho shebella fumana ka di Sunday ke dutse di zamutsho ngelela ke re ke a shebella ke utlwe ai o powerful for batho ba itseng but not for nna ndiyazama guys and then maybe the problem aka gore nna you're not going to preach into ntse ke itseba and then we tlisa ntse le jwalo a kwazuze wenza lonto never no you don't preach now if you bua into ntse ke itseba ka pa ke inanelang ka pa yentseng ke na le revelation ya yona you are just wasting my time na ndifuna uthetha into emeni ngayicinganga nna ke batla o crack kelelo ya ka when you preach for me. Now when you preach for me, you need to crack my mind. I never saw this coming. I can't born a high claim. Kore ki feel or monotone willing to any kiss at we now. So I'm talking about what we are guys about Lungu. And I go on, Lucia, I go on, no shebel about Rutbalan Kaufel. I go on. Next, and because not about Rutbacks are about because I know my prophet. Ketseba mo profeta waka yo modimo anenga bile dinto yen. Keep living the bend. And I think you will kill you guys. Sometimes modimo ha be dinto tsa hao ho motho o phuluseditswe go yena. Sometimes
modimo ha bei blessings tsa hao ho motho o pholoseditsweng ho yena. Sometimes modimo ha bei the blessings tsa rona batho ba o re ba ratang ba ruting ba o re ba ratang, but there are specific prophet but the problem is difficult to identify. And that thing you delay. It is a lot of delay. Some of you, the reason why you want to do this at my hand, wrong, but Utibana na bantu, I don't care about how rapela ba obema tso, but abanye nithandazelwa ngabantu abanga phathiswanga izinto zenu. Hey, akitsi kima yangu. I get to my young good one. I get to my young good one. I get to my young good one. There's my own one. When the night gets heavy and I can't find sleep, when my mind is racing and the worry cuts deep, hey! I remember where my shelter is, where my safety lies, in the shadow of the Almighty, underneath His skies. He covers me with feathers, pulls me close and near. Under His wings I'm hidden. There's no room. If you want to backslide, if you battle in your hammer, it's when you start to identify more profitable pillow bao. Yo mudima munebeli thing into how. Yokopa we pita kite huruna blue water mon. Meti a blue water asap meti ruatola blue water. Blue water kone supply meti blue funtemon. Kone supply meti blue funtemon. Mar ake kuntolanda manzi blue water. Ona mutaita tela meti blue water. Meti ruatola kadi pipe. Ore ke thole meti ka tunyaka. Ona le pipe e kene ka tunyaka. Etlisa meti endizisela manzi. Hona le a specific pipe e tshwantseng e tlise metsi a wena. Alingo. Hona le a specific pipe. Everything's alright. Everything's alright. Yeah, everything's alright. Mudim, utshwana le blue water. Mudim, utshwana le blue water. Mar blue water ha e tlise metsi. Mar blue water iri di pipe transport elements. Blue water is just a pipe di pipe transport elements. Now kenale pipe yaka entlisetsa metsi ka tlunga mona. That is why I don't go to blue water for me to drink, to have water. Guys, ke manyangutwa luena for dintho tso di batlang. God is like our blue water, but for us to receive our things, our blessing, our pipe, but it is not eaten as a pipe haka. Ke pipe sa tlise metsi a hao. Ona le pipe ya we tlisa metsi a hao, le nna ke na le pipe e tlisa metsi a. Re tlisetswang metsi ke di pipe tse different, but not personal. I've got my own pipe and tlisetsa metsi. Now it is like that. Mudimu is like a blue water. Everything you reach talking but a specific person. Yo mudima munele di into ke man.
let the enemy surround. I know who's holding on to me. I'm on very ground. I'm dwelling in the shadow, safe in his embrace. When 1,000 fall around me, I'm covered by his grace. Angels all around me, keeping watch tonight in the shadow of the Almighty. Each and everything you wish for eating, it's a kimutum, Kitoli Santosin, Kitoli Rutantosin is a good. And a Kitali Jota, why the Sukula Babambalu? Why there's a delay? Why there's a stagnation in your life? I'm going to teach you something. When I call the answers, when I cry, I couldn't Lutida. Hanerbala chapter 2. Verse number 17. There were 50 prophets. But Musadiano haba born. Uboni one pe, uboni ayuani fe, uboni Elisha. Ajota munahaya rikishokomela rubanna. Ba raba tuba profita boshe ba kibabona mon. Marikishokomela ori. Hai. Uko arima. Hai. Arim. Na guys. Ki batle ki sotleya ki batle ki sokola ha bohloko ki thusitswe ki o identify ki thusitswe ke re moya wa ntate modimo o nthuse o identify mo profeta ba bophelo baka. That man gale ke kopana le batho ke kopana le Bishop Makutswane ba nrapeletse there was nothing e leng ya etsa ke kopana le ba ruti ba baneng di tibana na ba fundisa baneng. I met a lot of pastors by them but there was nothing in your change. Because you need to know who is the prophet Yabupilo Baham. And I'm choosy. Guys, but prophet Banele in Totaruna Bachiziguruna. Moyawa Mudimu Chanzu to identify. And that's the endeavor. One thing you arrange, you don't choose. Aureki rata mama. I seventeen get handlendom. For you to identify a prophet, yet swearing in total how you mutima munele did in total how mu choose yena. How choose Gwena, but to choose like my woman that mudim. I get to become my young good one. I get to become my young good one. I get to become my young good one, guys. I get to become my young good one. I get to become my young good one. I'm going to teach you something very powerful. Musadiano are, Musadu Ashune are, Ublela Munai Uri, Kababona ba profita Kibana ba 50 mari enwa yen, are enwa, kia halale la wamudim, uta uring, hare, haketile uring, uta temane, uring, are kere ahe, kamurinyana, kaudi mama rulelo, remele bete, litafuli. Hai Mamelang tena makavili semon. Arike remo etsetse ka morinyana. Remo ahele ka morinyana. Ka odi mama rulelo, remele bethe litafula mamela mosadi ona ore. Are humuna why? Let us create a space. Mo profeta yena army etsetse space. Mapilong aruna. And they have no divine. Are kistokometor, this man is a prophet. Yabupilo back. Let us build a room for this man. When an children, let's build a room. Unare masimenzeli space. Let us make a space. Aye, guys, kiko choose. Let the enemy choose. When you accommodate this prophet, this prophet fela ali one. There's an anointing and then you do to Dimabo by Elisha.
Everything's alright. Everything's alright. Oh. Wabana, if you don't know, how to be looking. The arrow flying in the daylight won't come close to me. The terror walking in the midnight has no authority. I've made the Lord my refuge. He's my fortress strong. Amen. I get to God with When the trouble little comes to find me, when this woman it won't last. ablela munna hai are, let us build a room. Hey, let us build a room for this prophet, so that every time I told you like a uruna man azohlala. Now this woman I get to boleletse ke mangore sheba, when you accept o amohela mo profeta yena o amohela le tlolo e dutseng modimo hao. Number 2, tlolo yena e tlo yetsetsa dintho tse o di hlokang ka mantswe mang, ntho tse o di hlokang di bewe hodimo mo profeta ena. Mosadi yona na sa tsebe ntho a e hlokang modimo o ineleditse Elisha. Una sa tsebe mosadi, una sa tsebe mosadi yona na sa tsebe ntho tsa di hlokang tse leng khala di kopa a di batla o ntate modimo di neleditswe Elisha. I'm dwelling in the shadow, safe in his embrace. Abana, if Covered by his grace, angels all around me, keeping watch tonight. In the shadow of the Almighty, everything's alright. I've seen him move Guys, mountains. kubalungulu izinto esizifunayo wabona. Some of you, there are things fascinating kun abanye benu hona le ntho tse fascinating. You've prayed, ufastile, wenza zonke izinto, but kujwetse net we itlhokela just one person who can speak a word, one word upon your life. Utinga metunde one nje nothethi ilizwi yo. One, 2, baba mbaluna udinga nje just one person abeka isandla sakho esakhe phezu kwakho, into zakho zibaleke ore bophelo ba bo tshentshe ka tsele ngoke ke ngadumela bontate moruti go pa dinkutlo nthe e ke buang e apply le ho runa ba ruti e apply le ho runa e apply. You just need one person abanye benu. You need one person for your turn around your bophelo ba. You just need one person. You just need one person because there are people to show that go and read Mark chapter 5 verse number 25. That woman who had a problem, blood issues. The Bible will tell you that woman went everywhere. But that woman half mana too so. And let me tell you something. That woman una saiba tumba useless. Unaya batung. Ebesia kubantu. Bane ba khona ho thusa batho. Mare the problem kuri healing ya mosadi enwa inesa bewa batho mbao. Ndifuna understand breakthrough ya how hayabewa batho kaofela. Breakthrough success ya how hayabewa batho kaofela. Identifying zifundiseni hore moya wa modimo o gona o tshuzetse motho yo modimo a moneleditseng dintho tsa. That woman Bible re he went all over a kopana le batho ba bangata mara ka nneta kanga a thusahala until I am to the right person a kopana le Jesu. And to show that for 12 years as Safara, but he went to Jesus. You just need one person. You just need one person. You just need one person.
I don't care bophelo ba bo fasitse. I don't care tšhelete tsa di fasitse. I don't care your life is takila. I don't care, but you need just one person, and that person ke mothanele ditsweng dintho tsa hao. And that person, if I ka bua lentswe di ma bophelo ba hao, your life will never be the same again. You'll never be the same again. Your life will never be the same again. The tata, keep on from experience. Your life will never be the same again. Never. Never. When who the late PV did not do anything. Again, next. That PV, the late PV in the band, Yasoka fitting. I had next. Had it at on the hello, and we don't cover a fair. I put about to buy a carry. I relate for November, not later, but Bam Maka Larni, Nani, little about November, not later, but Batu, our November, not longer the place in salon. Had a till a cam bless our November, Utitox together. PV in the band will be to Ferrar Mudima bless. Keep that down the hello here. Because life yaka in the shock at that man. In the shock of Mutian Yanni ladies in the Totak. Life yaka in the shock at that person. What's about Oswaka? I Kikopo do the Ferranaka, Kikopon Udule Mona, Kikopo Dule Mona Mpo, Kikopo Dule Mona come my mela hand. My life changed for better since I make a room in my life for Jesus. Kinit, you are 150%, but let me help you. Let me help you. As we speak, Jesus is no more around here. I care kwapa. Yes. That is why when you want a healing, of kula hauna mrena Jesu atlotanga ba bea letsoho la hae udima hao akeko hauna mrena Jesu atlo bea letsoho la hae udima hao akeko. Yes, if you need a deliverance, there is no Jesus who can come Africa to bea letsoho la about deliver. Le Jesu o itse o di disciples tsa hae a re ke a tsamaya a re ke tla le romela moyo hala a bitsa di disciples a bitsa batho o swaka. Uye wabiza bantu abitsa bathu. Matthew chapter 10 verse number 18. Murana Jesu ubitsa bathu are ntshale mrao ke tloli etsa batshwasi ba batho. Then ha qetile. Then Matthew chapter 10 verse number 1. Iri Jesu a anointa 12 ya di disciples sai a anointa batho. Morena Jesu a tlotsa batho ribe bona ba fodisang a tlotsa bo Petros a tlotsa bo Johanna ba a tlotsa bo ma. Now liruna as much re dumetse ho morena Jesu, but ka bo madima be morena Jesu hayo mon. You need somebody who can speak a word. You need somebody who can lay. You need somebody who has the authority. You need somebody else. I hope I'm good at my pause. Thank you so much, Murado work. So here's the thing, guys. You need to identify. You need to identify. You need to identify one prophet. One. But you need to identify just one prophet. One prophet miscut. We need to identify everything you repelang. How una mutlamu dima toring kiena ngwanaka. Kito fayon. How una mutlamu dima toring kiena. Kyo fayon. There is nothing. Everything you way batang. Everything you way batang wanta temdim. How una mutlamu temdima toring ngwanaka kiena ntuna kim. But there must be there is somebody somewhere. That if you go to about Victoria or ki life. Bajota ngwanaka or batim. Bakene life inyaka. Bajota or ki life. So, kibata utante tabenyana guys.
Now here's the thing. Bible reduce mosadi yona, guys, ke kopa le mamele ntho. Bible mosadi yona a re ho monna wa hae. Ke bona ke hlokometse a re aware hore this man is a holy man of God. Now, let us build a room for this man. Now, here on top. Ntwe ke batlang le utlwe ke. Na ntwe ndo nfuna nife. Elisha unaklotsitswe, the anointing of God was upon him. Number one, what is the anointing? Tlotso ke eng? Tlotso ke eng? When muthu a tlotsitswe, tlotso is the ability of God. There is God and his ability. Kukuthito hona le modimo ha o qetile hona le bokgoni ba modimo ke ntho tse pedi tse fapaneng. Yo modimo le bokgoni ba hae, the ability ke dintho tse pedi tse fapaneng. When the night gets heavy, Those are the two different things. and I can't find sleep. Modimo ha kotsi, When my mind is racing, God is not dangerous, worry cuts deep. but in kotsi is the I remember ability. where my shelter is, The where my ability. safety lies, Well, when muthu in the shadow of the earth, when muthu a kotsi, hayi, underneath his Hey! sky. when modimo a tlo roma mpho mamela hlengwanaka, when modimo a tlo roma Moses Egypt, because ndate modimo na tseba hore ha se yena tlo ntshang bana ba Israel Egypt. Ha ke tswe ke mang yang kutlwang, because ndate modimo knew he's not the one ya tlo ntshang bana ba Israel o roma Moses. Then Bible chapter 4, Exodus chapter 4 verse number 1. It means Modimo na Moses, because I'm not going to be the one I am Egypt. Egypt. Okay. Let me give you my ability. Anointing is the ability of God, and there's going to divide. Come on, someone, when you have somebody who's anointed, come on, someone, when you are mutia kotsitsweng, unale mutu ya na le bokgoni ba ntate modimo. Now this woman, the day a receiver a amohela a prophet Elisha ka tlung ya hae, una amohela Elisha ya tsamaya le bokgoni ba modimo. Mamela bommere bontate hleng. Bommere bontate ko ka le mameleng ka re kopa ka le bitso la Jesu. Kopa le mameleng. When utlo modimo re ha qeta o fa Moses matla ho chapter 4 ho chapter 7 utlo o re Moses ha o fihla ho Pharaoh tla tshwana le nna Won't come close. a ro tla tshwana le nna ha o fihla ho Pharaoh tla tshwana le nna are you will be like me, because that time modimo na tseba hore ke file Moses ability ya ka ke mo file bokgoni baka. Now when I'm not going to quell. I'm not going to quell Amazon. When trouble comes to find me, when Moses afika le watleng, he's giving his angels all. when Moses afika le watleng, Bible bana ba Israel ba phenika. Moses ile na phenika. Bana ba Israel ba tla Moses ba re Moses o no re bitsa tla tlo shella monana. Moses re eman litile le tle le bone se modimo a tlo se a tlo le etsetsang sona. E re Bible modimo Moses a ipiletsa ho ntate modimo. Modimo a re, why are you calling unto me? Ke mo bitsa hona. Why are you calling unto me? Because you've got my ability. Modimo wa Israel o tla ntate modimo re Moses, why are you calling unto me? Why umpitsa? Because when I'm olinte, you've got my ability. Use my ability to sebedisa bokgoni ba ka o bula tsela.
Now, when, it's just that Arsana Baruti ba demonstrate bokgoni ba ntate Modimo nowadays. Re na le di motivational speakers tse buang haholo. Sina ba fundisa ba theta ka mnandi nje. Re na le ba ruti ba buang ga monate. Guys, ke mana le teng last week, beke nyane ka Thursday. Ha ne ke rapela batho ba ke hlatsisa memong cancer mo. I mean, ntho a hlatsa ntho asthma. Le ne le teng ha ne ke rapela mosadi mo ke mo hlatsa asthma. A njwetsa o re kwaleile. Ka ro tlo hlatsa ka re ke asthma. A rona le asthma ya dilemo. Ne le teng mo. Beke nyane ka ro tlo hlatsa asthma. Ke be ke ranke metsi pure water. Be ke ra tshele letswai. Be ke ra nwe metsi a ba hlatsa. Voice ya be bule. Le ne le teng ha mosadi o na mplela hore o na le asthma. Pula ra was here. You are here, Pule, when I was praying for that woman. I mean, I wrote spinal operation in your spinal. I read the doctor ne di mo kupile raska ba kobeya. Anga kobeki. She must not bend. But go eat a kato mo rapele ki mo nisa mechona mo na ine. And I give out sebe batu bad. Guys, immediately Musadion Afola immediately. I'll show you the operation your spinal. I remember TikTok mona hona life mona. Ki rapela mosadi e mong ana le stroke a kwale ile ligo. Mulo moyo so theletseng. Be ke mo botsa ke re o na le eng a ba re ke na le Vaseline. Ka re nka Vaseline o itshase molo mo ha o qetile be le tsose. Ka mo rapela ka re. You know why? Because the anointing when moruti a tlotsitswe. Ho bolela hore moruti eno o na le ability. Modimo mo file his ability. Bokgoni ba hae. That is why Moses, I don't need to come. Ke tlo bulela bana ba Israel tsela. No, Modimo refuse. Modimo hanne ho tlo bula tsela. O hanne ho tla a tlo bula tsela for bana ba Israel hore ba feta wa lile utiko. O hanne a re wena Moses nka molamo ka letsoho la hao o bula tsela because you've got my ability. I can't make my young good job. Mudimu tsibile or Moses una le ability. Are you feel ability yaka? Oh, you've got my ability. So here's the thing. Number one. Baruti ba don't practice. Baruti na bantina batho. Especially baruti na. Baruti bantina ka di title tse kgolo. Ha ona baruti bantina jwala ka di title ka di title tse kgolo. But tseo ba namhlanje the reason why batho ba qeteletse ba khutletse disangomeng, batho ba qeteletse morena Jesu, batho ba khutletse badimong ba bona. It is because the motivational tsena tsa baruti tse buang ha monate. Sithata ka monate. Every time re bua monate, baruti ba bua monate. Re bua ha monate, re bua di bombastic, re bua mantswe a maholo, but we don't demonstrate the ability and Ntate Modimo. That is the problem. We don't demonstrate the ability. Ya Ntate Modimo ke tlo le fa something. We don't demonstrate. Even like shebeletse TV teng ke tene ha bohloko ko re ke shebeletse baruti motho bua monate. You know that God is good all the time. You know God is Modimo wa ka. Kire where is that baka batho ba demonstrate matla Ntate Modimo? Where are the people who are demonstrating? Ho tla mo ho tletse ditsotsi fela tse rekang batho. Ku tlweletse ditsotsi ho tletse mamenemena ba profeta ba menemena ba ruti ba rekang batho because ba hloleha ho demonstrate bokgoni ba Ntate Modimo. Now here's the thing. Ke batla hore ho lona ke batla go tla tabeng ena. Identifying batho ba neleditsweng dintho tsa lona. E seng batho. Identify motho ya neleditsweng dintho tsa hao. Identify mo profeta wa bophelo ba hao. Identify. And mo profeta wa bophelo ba hao say it is not must ya hore o khonze ho yena. You can just go to the church and fellowship but in your mind what's about it? But I've got my own personal
a prophet ya bophelo baka. Ke tlo le jwetsa why you need somebody ya neleditsweng dintho, because it is not everyone ya neleditsweng dintho tsa hao. Asinga bo bonke abafundisi abanikezwe izinto zakho. Asibona kaofela. Asibona kaofela. Now here's the thing about because ke batla ha ke batla tswa late. Now here's the thing. Ke atla wena are re ba identify jwa moruti ke atla wena. I'm coming to you. Now ya pele Bible let us build a room for this man. Let us build a room for the prophet. Now uta Bible ere. Mosadi rana sa tseburu hodima hloho ya Elisha uretsi tlolo. Uruetse ability ya ntate modimo. Uruetse tlolo ya ntate modimo. Uruetse ability. 2 utwa mosadi yona ore are ke re moka ke verse 10 ere are ke re mo re mahahele ka morinyana ka odima marulela re mmele bete le tafole le stulo le bone ele hore atle a phumole ha fapoetse mona. Now here is the thing enwe ke utlwe Bible ere ka letsatsi le leng ha Elisha fapoetse mona mosadi yona na mofadisho. Jwale yena yona ke tenwa ke ba root ke amini ke tenwa ke ba pholoso. Ere Bible mosadi yona ona fa Elisha dijo. Somebody told me November o batla o reng. 1 Ki Elisha with the anointing. Edutung di mahai. Now, Ki Elisha, ki tlolo, edutung di ma Elia, ki tlolo edutung di ma Elia. Now, mosadi yona o fa Elia dijo. Hey, hansa Elia aja. Ha Elia aja. Mosadi yo una sa tseburu o maintain na tlolo o fa Elisha dijo, but at the same time o maintain na tlolo. When Elisha aja mosadi yena o maintain na tlolo. Ke yena 20 now ya ba pholoso le ba Kriste ke yena 20 na elentinang ka yo ke yena 20 nang ka o bona no ha ke ka re ke kopa rapella batho le tlo kena le request le njetse mathata lo ke sebedise tlolo yena mara bohloko ba lona ere e tshwanele ho maintainwa ere tlolo e tshwantse maintainwe ere bothata ke when o tshwantse o maintain tlolo o fepe tlolo o maintain tlolo ingxaki vela apho bana ba ntate modimo ba hlotswe hlakoreng lena. And that is why listen number prophet ba maphelo a lona, because when you have the prophet, anointing is like a car. Koloi enwe lengwe ha o qeta o e reka ha e sa hlola e servicewa ke garage. Ka o bothenje moto ha e sa hlatswa ke garage, ha e sa tshelwa petrol ke garage o e rekileng ho yona. Wena motho a sebedisang koloi, you are going to be the one ya tshwantseng a hlokomele tlolo. A service koloi
ya tshwantseng a hlokomele koloi a nke maikarabelo a nke di-responsibility ka koloi. When you buy a house o reka ntlo from Absa kapa o ya Absa o fihla o rekelwa Absa e o rekela ntlo kapa o reka ntho koloi kapa o etsang, but ha e qetile koloi ha e tlo hlokomelwa ke banka, but o e reketswe ke banka, but koloi e tlo hlokomelwa ke motho ya e rekileng ya e sebedisang. Whoever ya rekileng koloi ke wena o tlo tshwanelang gore o e maintaine because e sebediswa ke wena. Ntho e firikanyang bana ba Modimo e etsang gore letsatsing lena le kope dithapelo hohle fela le profit we di life e nngwe le nngwe yona o kopa di prayer wena. Every life yo kopana le yona wena o kopa thapelo. Le no ha ke qeta kwala life ya ka o tlo change o lo batla thapelo somewhere. Le all over because you don't have your own prophet. Ha una moruti, ha una mo profeta wa bophelo ba wena. Le all over bana ba ntate Modimo le all over. Ha ke so bone batho ba confused jwale ka bana ba ntate Modimo. Very confused. Very confused. Very confused. Why? Because bana ba Modimo ba na le mentality wa Jonas. We become so much comfortable to hide ourselves. But how to Baba the blessings re request. Baba healing re request. Baba deliverance. But how to ba something ba maintain tlotso. But abantu bayatula ho thola ho re tu how to maintain ntlo account ya ka ke ena nehelang le hlaha le thole le tu. But I'm not complaining, but ke batla le bontsha hore why bana ba Modimo ba sotleya. One ke itse as a child of God you need to know hore ke mang motho ya neleditsweng yo Modimo a mo neleditseng dintho tsa hao. Batswalane ya bona leyo if o ke wa mastera hore ke mang yo Modimo a neleditseng ya mo neleditseng dintho tsa hao, o tla tsamaya kereke, o tla ba frustrated, o tla backslide, o tla matha disangoma, o ntse o tsamaya kereke, you will cry all over because of awuyazi uba ngubani onikezwe into zakho. And ha se batho bohle ba fuweng dinto, ha se batho bohle ba ka o beya matsoho dintho tsa o be di lokoloha. No, there's a specific person yo Modimo a mo neleditseng dintho tsa hao, but potso ke hore ke mang? Ke mang? Ke mang? Wena re filo ne neng ko araba. O ne neng ko araba ngwana rona. And the last time ni tso wat. Mara ke tla o araba. Ke tla o araba ngwana rona. Na guys. Ke le banda te Modimo bophelo ba ka bo tshintshwe ka hore ke kgone ho identify motho yo Modimo a mo neleditseng dintho tsaka. Yo nna ke le banda te Modimo nka be ke tise dinoka jwale ka lona ke tlo le jwetsa how will o tlo mo denti ke tlo jwetsa nka be ke change dikereke jwale ka lona na. That is why I'm not confused. I'm not confused. That is why I get to be mamela baruti bana ba lona ba di TV. I get to be mamela. Next. I'm not confused. I'm not confused. I'm not confused. I know hore ke mang yo Modimo mo neleditseng dintho tsaka. I'm not confused. That is why I confundis mnonbekisang. Ha una moruti ya mpeyang letsona, ha una moruti ya beyang letsona. Ba 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 lona sebile letsile meruri ya lona e tsuteile, e khutlekile. Meruri ya lona e tsuteile mo ne khutlekile because hohle fela le bewa letsona. Receive your miracle, receive your miracle, receive your miracle. Konke all over the life in tsana ka ofem le profit all over because le confused because le sukula identify batho ba Modimo a ba neleditseng dintho tsa lona. Kya tla tlo araba kya I'm going to answer you. Tlo araba. Yo hainia
Aye, but I'm confused. The whole rope tsa nna di tletse diaparo. Ka tlong tsa lona ho tletse di-anointing oil tsa di brand. Ke a Zondo, ke a Mporo, ke a Bushuri, ke a Alf Lekau, ke a Mang, ke a Zesisi, ke a Lekganyane, ke a Mahotela Queens, ke a ntho. Kore ho tletse ka Ramatlwa ho tswele ho tletse le Mahotela Queens, ho tletse le Moria, ho tletse kore ke mo firifiri ka ra dintlo tsa lona ho tletse go tswele kore ha le sa tseba hore hantlentle oli ena ke mang go tswele ho tletse ke di oli ke di eng ke di washo ke eng ke di eng ha le sa tseba le ho tsamaya hantle ke gola ka tlu ho tshwantse le ne le jampe di photo tsona le boteng ha ke tsebe ke so bile mabota lona maranta no mabota lona maranta because jwale hohle ho kokotela dipikere tsa baruti ho kokotela di photo tsa baruti because we are so confused o tla Bible re mosadi enwa are a bolela monna ere ke hlokomela hore enwa mo profeta ke wa modimo ha re mo etsetse room. Let us create a space for this man. I'm creating a space. That is number 1. Number 2, Bible unafa Elisha dijo. Unafa irin. Ka letsatsi leo Elisha a yang Shuneme ka mo. Una mo mosadi ona a ruileng ke kopa we bana. Verse number 8 irin. Ka letsatsi le leng Elisha aya Shuneme mo ho neng ho phela mosadi ya ruileng. Mosadi eo o ne a ye a qopelle Elisha hore a ke a fumane dijo. Mosadi eno o na foster Elisha e foster uknikela. This woman o na foster ho nehela tlolong. Mo profiteng ya tshwereng dintho tsa ene le go bona ka isore Elisha o na tshwere dintho tse mosadi yona di hlokang le go bona hore Elisha o na tshwere dintho tse mosadi yona a di hlokang dintho tse mosadi yona di hlokang ne di le siko ho modimo izinto lo mfazi abazidinga bezingekho kuThixo dine di fuwe Elisha. Bible bere bazalwane ka baka la nako ke batla re tsamaye verse number 11 e bere ka letsatsi le leng Elisha a fihla mo a kena ka kamoreng a phomula teng. Verse 12 Elisha a ru Gehazi mohlanka wa hae a kompitsetse mosadi eo wa Mosuneme ha se a mmitsitse mosadi eo a fihla ema ka pele ho Elisha. Verse number 13 Elisha a re a ema Elisha a re ho mohlanka wa hae ere ho yena o ikgathaditse haholo ka ho re hlokomela re ka o etsetsa eng uzikhathaze kakhulu go nikela kuthi o re hlokometse but what can we do for you re ka etsa eng for wena re ka o etsetsa eng o re hlokometse Elisha re ka o etsetsa eng na o tlo utlwa Bible reng ere a re ho yena na o kgathadi ere Elisha a re ho mohlanka wa hae ere ho yena o ikgathaditse haholo ka ho re hlokomela re ka o etsetsa eng na o na le seo o ka re ka o buellang ho sona ho kgosi kapa molaodi wa mabotho. Verse number mosadi o a re ha ke tlitlibiswe ke letho I don't have any problem ne hara setjhaba sa Yesu. Elisha re jwale nka o etsetsa eng re ka o etsetsa eng. Guys, do you understand the statement sa hore re ka o etsetsa eng? Do you understand the meaning? Here Elisha na re ho this woman
nka o etsetsa eng nia ya zlo ntitlela ntong Elisha una tseba hore I've got the ability of God. And because I've got the anointing, I've got the ability, I can do everything that is impossible for you. Elisha, that is why Elisha uri, what can I do for you? Mamela banabeso. Uta Elisha are ha are ho mosadi yona mudimu akawi etsetsa ha re mudimu Elisha are mudimu o batla mudimu a o etsetse no Elisha ore what can I do for you nka yetsa eng for nka o etsetsa eng guys now you ask yourself why Elisha are nka o etsetsa because Elisha na understand hore ke tlotsitswe mudimu umphile matla so I've got the authority and the power to perform a miracle for this woman. Guys, so here's the problem. One of the things etali shapa banabandate kore halitsi buruna leading to tsedim tse beweng batho. Number 2, hona leading to tse sa yetsweng ke ntate modimo tse etswang ke motho. Nanto tse ding tse di hlokang ha di tlo etswa ke ntate modimo you can pray and fast ha di tlo etswa ke ntate modimo you are just wasting your time by praying you are just wasting your time babamba now fasting and doing lot of things you are just wasting your time you need just impartation o hloka somebody who can speak a word upon your life o hloka just one person ya ka buang bophelo di mabophelo bao you need somebody ya neleditsweng dintho tsa hao o dinga netuntu o neleditsweng somebody who ka aka bua lentswe le one bophelo ba bo be bo change guys ke itse ho lona ka tsatsile ha nke le jotse ke be ke re nna my aim was ke ne ke batla ke le 40 years bophelo ba ka bo be bo change that was my prayer ne ke batla hore ke le 40 years it was my prayer hore ke batla ke le 40 years ndibe ndine moto ke be ke ba le business in Marka 40 years, I had nothing. Ka 40 years. Kya ke sena nix. Kya ke dula Freedom Square. Di hluphekile. Ke le moputso. Ka 40 years. Ka 40 years ne ke apara diphahlo tsa batho tse ha batho ba fane ka diphahlo ne ke apara diphahlo tsa menehelo. Ka 40 years. Ke dula ntong Freedom Square haka. Mikhukhu. Ke sena nix. But the day PV abuang bophelo di maka. Abuang blessing di mabophelo baka. It took me 5 years. It took me 5 years. 5 years bomber bondat. 5 years. Kya bophelo ba ka bokopana. Kya ke na le everything ene ke hloka. It took me 5 years. Ka moraro PV ntlabenda bua something with bophelo ba ka. Ka moraro that person a blessing bophelo ba ka. A bua blessing with bophelo ba ka. It took me 5 years. Kya bophelo ba ka bokopana ke na le everything ene ke hloka. Dintho tse ke di batla for 40 years. I get it all. Marung kile 5 years FM. Why? Because I will tell you what is the blessing. Why motho au blessa? Blessing is sebetsa eng? What is the role ya blessing? I get to my ngutla. Obana guys, one of the things yang rubeli delay maphelo ke ha o sa tsebore ke mamutane le ditse dintho tsa hao. Izinto zakho Thixo zinikezele bani modimo di file mango di neleditse ma everything yo e batla modimo ineleditse ma because ha ona ntho e tlo tlang wena e modimo a tlo itlisang ka boyena but hona le motho o modimo o neleditse dintho tsa hao but question e gore ke mang motho go bani o tlo ha re bale now e bere Bible mosadi yona ore I don't have any complaint. I don't have any problem. Verse number 15, Elisha are meet up, has some meet it. Mosadi eo a ema munyako. Elisha are Esau kayona nako ena. Otabwe oina le mura. Mamela basala. Elisha are Esau, which means next year by this time. Otabe ona le mwana. Tikana nindive. Elisha wite
what can I do for you? Elisha did not say, Ntate Modimo ka o etsetsa eng o batla Ntate Modimo o etsetse eng. Why Elisha re nka o etsetsa eng mosadi tuwe o batla eng go thuse go etsetse yona. Elisha na tseba hore Modimo beile matla hodima hae o mo file ability. Ability ya o etsa ntho nngwe le nngwe. Elisha ona tseba. What's about is just that nowadays bana ba Ntate Modimo se re phela bophelo ba botsotsi re ditsotsi re mamenemene matsatsing ana ha o sana batho ba batlang dintho ho Ntate Modimo se re basadi ba batla ditjhelete banne. That is why the only thing ha motho a batla success into I think nje hindoda ke batla monna ya tlo nhlokomelang ha re sa nahana Ntate Modimo next matsatsing ana. That is why today sebile batho ba itekisa sebile ba Kriste ba itekisa se kuzithengiswa nowadays. Why? Because re fihlile staging sa o underestimate bokgoni ba Ntate Modimo. That is why today every person ya batlang success fela una basadi bona ba nahanne banna so kunge ndoda ukuthi yo xa ngenda fumana indoda ezonakekela. That is why ha le tloa fela ha le qala o ratana fela o botsa potso ya hore what are you doing for your life. O ke ona fela ntho sicinga lonto banna bona ha ba batla success ba batla di connection matsatsing ana. Banna the amadoda nxa ka funa I success banna ba tlo fela ba batla di connection ha ke ka bona ke le connected le nna ke kopane le bo Makiba re batla di connection batho kanti di gamorso tsena tsa ba ruti tsona di tsotsi tsona the only thing when di batla success the only thing that comes to their mind ba ruti fela ba ya botsotsi ke di fake ba faker. So there is something you Satan ayenze uSatan usisusile ekumthembeni uThixo. Satan urecruitse utrasta Modimo for maphelo rona for utrasta Modimo for maphelo rona for the success tsa rona. That is why today you can't trust God for your life. That the only thing that is in your mind indoda but matsatsing ana batho ba batla banna basadi ba batla banna. That is the only thing in their mind. Banna ba batla di connection. That is the only thing. If you can connect ali mayor, if you can connect ali primer, most about it ba batla di connection banna. Number 3, baruti bona ke di tsotsi tsa di fake. Ha ba batla prosperity ba ya fake because batho matsatsing ana ha ba salio batho ba trusta Modimo for maphelo a bona. I remember one day ha ke le Welkom ke le restaurant, very beautiful restaurant, beautiful and big. Ha ke qetile ke fitla restaurant eng basadi ba mona ba njwetsa re boss ya bona ikili India ka paking akitsibekile India ka paking. Then o speatle wa kula then be ke mo rappel ba ba kopa ke mo rappel be ke mo rappel a qeta mo rappel and then ali sikwa le spetle abatso ha qeta o tswa then ha ke fitla restauranteng o re honna staff kwena Pastor November o no rappella ke le spetle ke yes am Pastor November ke na o rappella o le spetle. How petile unga laptop this guy or honna Pastor November rekao ahela kereke yo we batlang. We can build a church e batlong kwe. Ha petile will do everything that you want. Ha petile only if you can reduce wa chincha a doctrine maroska chincha libito la kereke. Maretla o bolela o rute eng o yetse eng. I refuse ka hana. Nanga be kena le kereke kgolo. Gendi ne ka wenkun ka be kena le kereke kgolo. Ka be kena le kereke kgolo. I refuse. Ka tsamaya ka lo register di tender company le ntate motho ntate motshweni.
ra ya Pretoria ra fihla ra register a company then itse re qeta register a company ene re ha re theoa stationeng ke theoa stationeng modimo ba re honna ke mang a reng ke hloleha ho fepa modimo na mpotse potso yona go ba no thindi a hloleka modimo ba mpotsa potso yona. That is why bommele bontate I saw a lot of pastors ba chincha iba disangoma ba bang ba rwala ba bang ke ba tseba ke different tsa ka ke ba tlwaetse a ke ka temptea nna a zangi ke temptea next and not because Satan has so mpotse financial Satan will name wa ka financial nna will name Satan le no ha ke so recover the way ke tsebanga teng ha ke so recover Satan will name financial name you want the muru Satan name financial ha ke so recover le no ke dutse mona it's not like recovery ha ke so recover but don't get it I fear not and I can't to me. And not because I don't have alternative. I've got one of my friends, I approach our movie, or we can make money. And that man, but I will never do that. I will never fake the miracle. I will never buy people or testify the testimony. I will never do that. Why? And the two I can't so. Yes, kiba miserable, jolaka malema, but kelele yaka ya hood. Kiba miserable, jolaka malema, maringo ndami abuya every time ya hood. And I always remember mudimu lati leka. So one of the things we are struggling to trust God for my pillar rule. That is why we can't give, we can't serve God. We can't trust root. We are so much miserable to an extent. Everything you we get it. Everything and that is why today Rebatang for charity, the connection for charity, refigure for charity because abe kwabantu abam temba yuti kwabaseko. Hal abayi libayi anditereke habasa tsepa mudim bamba batisitse menoto ethatha besi eqaweni marbaye hu mudim yo basa mutsepeng batho ba ratao ba seva mudim mar ba seva mudim yo basa mutrusting abamthembu thixo matsatsing ana batho ba tsa mutsepeng ntate mudim aba mutsepe guys next but I understand why I understand. Now here's the problem. If you don't know guys, I know there are people bowing to there are people bowing healing. Podiso ya how ihunna. Deliverance how ihunna. Nkotsa how ihunna. Breakthrough how ihunna. Prosperity away. Some of you wabana babambaluna lianjacha babambaluna because of content they are repenting lianjacha. But let me tell you something. Babambaluna dintotsa luna diunna zilapha kum diunna. I know kiatseba babambaluna lianjacha fela babambaluna. And babambaluna lisuguliswa ke batho bana ba weak ba fitla ba criticize ba fitla ba bua binto fihlala o ba confused and I've been there ke tseba there was this man a kileng a crit a bua PV hampe wona a bua PV hampe anjwetsa hore PV una li DVD tsa dipono anjwetsa hore no ka ra caravan ya PV una li DVD tsa dipono Satana sebedisa that man abatla hore ke se ka hlola ke mamela PV Satana batla hore ke se ka bona PV abatla hore ke be negative for PV because Satana o tseba hore PV
modimo mo neleditse dintho tsaka uthixo benikezele uphivi izinto zami. That is why it took me 5 years hore ke kopanye bophelo baka. Ho nkukile 5 years. 5 years. 5 years. Ke hlotse for 40 days. For 40 years. 40 years ke futsanehile. But after one man, a blessing with the bophelo baka ya bophelo baka bo chintshing. One person. Not abantu abaningi, not different people. Not different people. Now, ke kopa re tlo kwa. Elisha o itse ho mosadi yona. Re ka o etsetsa eng? O tlo Elisha o re, ha are modimo ka o etsetsa are nka o etsetsa eng? Are bua nka o etsetsa eng? Nka o etsetsa eng? Now, why Elisha bua nka o etsetsa? Because Elisha na tseba hore modimo mo file ability. Modimo mo file ability ya o etsetsa mosadi yona mohlolo wa hae. Elisha are mitsa ha sa mitsa ke verse 15 ha sa mitsa mosadi wa mamunyako. Elisha are Isao ka yona nako ena o tla be o ina le mora mosadi eo a ruehe mongaka mo profeta wa modimo o seke wa thetsa le gabunyane la hao. Utlo mosadi yana did not believe did not believe hore utlo conceive. Now utlo go jetse wena Elisha ore next year by this time o tla be o na le ngwana. Ditela ni veba tsona. Next year by this time o zabu no mntana. Bo mmele bonta te kopa le utlwe tabeng. Elisha ore next year by this time o tla be o conceive o na le ngwana. Now talk about it. Uno yet around that time. The time Elisha was saying that unansa ngwana mosadi unansa tsore ngwana mamela bomele bontate ke tlo kwana mosadi ona na sa tsebore ngwana wa hae yeo a mmatlang ha a yo ntate modimo. Mosadi ona na sa tsebore ngwana ha a yo ntate modimo mara ngwana hae o molomong wa mo profeta ka mantso mang ntate modimo itse o Elia bona he from today ko fa ngwana wa mosadi ane ka mantso mang Elia a ntsa tsamache o tsama ka ngwana wa mosadi ane o tsama the day anenga bua a word hodima bo phelo ba mosadi ena o tlile mosadi ena o itse we mongaka o ska ba bapala ka nna o ska ba dlala ka nna because this woman una bona motho una bona Elia but una sa tsiburu ntwena ebe motho mo profeta yeno o neleditse ngwanaka ngwana wa mosadi ona na sa tsiburu ngwana wa hae o molomong wa mo profeta mosadi ona we mongaka o ske wa we mo profeta waka o ske wa thetsa le gabunyane la how this woman did not believe. Verse number 17 ibere imba mosadi eo a ethwala mme ka yona nako eo ka sona selemo se hlahlamang a beleha mora jolo ka ha Elia a mmoleletse modimo wa Israel a beleha mora jolo ka she conceived jolo ka ha Elisha a buile ke ma ya ka mpalang ka English ke ma ka mpalang ka English verse number 17 Second Kings chapter 4 verse number 17 how hle ke batla ka English ke ma ka balang ka English ke ma ka balang ka English ke a hloka ka English ire empa mosadi eo a ethwala mme ka yona nako eo ka selemo se hlahlamang a beleha mora jwale ka ha Elisha a buile a mo jwetsitse. So the day when Elisha anare next year by this time o tla bona le ngwana
It was the time mo Elisha aneng afana aneletsa ngwaneno mosadi eno ngwana hae. Bommere bontate batlang batho ba neleditswe batlang motho ya neleditsweng dintho tsa hao. Mfune rapelang, sometimes pray and please show me a person yo mo neleditseng dintho tsaka tso di beileng ho yena. I'm telling you guys, I'm telling you. Hi, alingulu. Abele hamura, jwale ka ha Elisha a mo jwetsitse. That is why ke itse ho lona. Ba bang ba lona, you just need a person who can say ya ka buang lentswe. Khale kopana le batho ba buang mara hona ne se etsang. Khale batho ba bua mantswe, tala batho ba theta mantswe, but there is nothing happened in your life. And not because of ba romba to ba. Fifi 2 Kings chapter 4 verse number 17. 17 miskat. 17. Guys, baba mbaluna nizawuhlani nyuka bantwana bam. Le tla thosa le nyulusa. Le ya udimo le tla so fihlella. O kgonne just to identify motho o modimo mo neleditse dintho tsa. We tlhokela ntho e fair. Now, this woman became pregnant because of Elisha abuile. Pudimahai. Aba pregnant. Because Elisha, wait a second, ubuile bupilo. Ubuile umunele dite dinto sa hai. Akitwe kima yamunele sa. Akitwe kima yamuta. Now, kakubonsa something. Iberi, verse number 18. Kaleta tilele, hawana ase ahudile. Atsamai ayahunda tai. Hubakuti. Arhundate hloho yaka iyaopa. Hloho yaka iyaopa. Verse number haitsola pilibere ndataya arhu muhlankanyana emu muise humai. Muhlankanyana eo amunga amuisa humai. Mi amusika ufihlela harampa ya muthiare. Mi yaba waswa. Ngwaneno waswa. Then haqeta uswa. Ne verse number 21. Musani enwa amuisa kamuring ya Elisha. Anga situpu asisa kamuring ya Elisha. Bumilbundat. Anga situpu asisa kamuring ya Elisha. Amea bete ya muprofita ewa mudimu. Ato aikwala ka tlung. Now number sheba o yetsa this woman. What's o yetsa? Now o shweletse ke ngwana wa hae. Sheba jwale o yetsa eng? O khotlela back to the prophet. O khotlela back to the prophet masalam. What's about? I know there's somebody ya buile mpulelo hore ke conceive. There is somebody ya buile mpulelo hore ke be le ngwana. She knew again hore now ngwana ka o swele, toro ya ka e swele, business ya ka e swele. Now she knew hore I need the prophet. I need somebody ya neleditsweng restoration ya dintho tsaka. Atiba, this woman atiba, the only person here neleditsweng dintho tsaka ke Elisha. I decided to go back to the prophet. I go back to the prophet because Elisha neleditsweng dintho tsaka. Li restoration. Guys, izinto zenu ziyafa, business zenu ziyafa, hauna motho bua restoration udima bophelo bao. Everything we are collapse. There is nothing elukang but in the party you don't have anyone. You buang anything upon your life. Hauna yena. Kikubaraba lenka speed. Akane ya 20
mme a re ho mohlanka wa hae kganna donkey ke verse number 24 hohle e re kganna donkey o hle o phaki o tsamaye o seke wa tsamaya butle ne haeba ke o bolella jwalo yaba wa tsamaya mme a fihla ho moprofeta wa Modimo thabeng ya Karamele. Na ke kopa re baleng ke kopa re tlo kwala bazalwana mosadi ena o ya kae ho moprofeta o ya ho motho ya neleditsweng dintho tsa hae o ya ho Elisha thabeng ya Karamele. Moprofeta wa Modimo a mmona a sa le hole mme a re ho Gehazi mohlanka wa hae bona mosadi wa Moshuneme ke yane ke a o kopa matha o mo kgahlanyetse mme o re ho yena o phela jwang monna wa hao o phela jwang ngwana yena o phela jwang mosadi a araba re hantle verse number 27 ha mosadi a fihla thabeng ho moprofeta wa Modimo a mo tshwara maoto Gehazi a re wa motlosa Gehazi a re tlosa mosadi ena verse empa moprofeta wa Modimo a re mo tlohelle o tshwegehile haholo morena o mpatetse taba ena ha mpolella yona verse number 28 yaba mosadi eo o nka yaba o re na nkile ka kopa ngwana ho mongaka na nka ha ke ka re o seke wa nthetsa ne mosadi ena o re na nkile ka kopa ngwana ho wena na ha ke ka o jwetsa hore o seke wa nthetsa verse number 27 Elisha a re ho Gehazi e tlamele theka o nke molamo wa ka o tsamaye utla ke go bare bale temanene yena yona e batla ke bale hantle because e bohlokwa Elisha a re ho Gehazi e tlamele theka ke 29 o nke molamo wa ka o tsamaye ha o ka kopana le motho o seke wa modumedisa haeba motho a ka o dumedisa o seke wa mo araba ho fihlella o beya molamo hodima sefahleho sa ngwana verse number 30 yaba mangwana o re ho Elisha ka ke hlapanya ka morena ya phelang le ka wena hore nkeke ka kgaohana le wena Elisha ne nkeke ka kgaohana le wena ne Elisha a ema a latela mosadi eo let me teach you dintho tse pedi mona ke le tlohelle kopa le ruta ntho tse pedi mona ke le tlohelle When the night gets heavy and I can't find sleep, when my mind is racing and the worry cuts deep, ke le ruta ntho tse pedi I remember where my shelter is, where my safety lies, in the shadow of the Almighty, underneath His skies. hey He covers me with feathers, pulls me close and near. Under His wings I'm hidden. le na bana le di business There's no room for fear. batla motho ya neleditse dintho tsa hao Becomes my armor. His promise is my shield. wena na le dintho He's a strength that won't yield. yena a hana ho tela ngwanena a mo beya betheng ya moprofeta a qetile a lo batla Elisha guys la hopola ho chapter 2 itse ho nona le ba profeta ba 15 ya khumbula bazalwana bao ba neng ba le teng ka nako tsa Elisha le hopola bazalwana le mamet le hopola hore ha ke qala scripture se ke qala ho chapter 2
verse number 7 mo ho neng hona le ba profeta ba bangata ke na le potso A1 why mosadi yona na sa iba profeteng bana kaofela why benga ikwa ba profeta why na sa ho manka ba why benga ikomnye nomnye profeta because mosadi yona na se confused una tseba hore ke mang yo modimo mo le ditse ntho tsa hae thank you Pastor Lekau, my biggest friend. Guys, this woman was not confused. That is why when I realized as she started to remember through the prophet of God. Somebody mudimu imunele ditse dintho tseo ke di hlokang guys nkala ne dife hona le batho ona le motho I want yo mudimu amunele ditseng dintho tsa and guys this thing e ke ruta mon e deep mara ke kopa ke di thusa when una le dintho tseo di batlang ho ntate modimo ke kopa utla there is nothing e tlotlang nje but every time hona le batho ba modimo a sebetsang le bona there are people ba modimo a sebetsang le bona ke di rutile kare when Daniel a fastile for 21 days modimo ha tlisa karabo ka boyena batho o batlile motho o batlile lenyoloi leo a ka le sebedisang re lenyoloi nna ke le modimo nka tse gone o isa dintho karabo ho Daniel I cannot go to Daniel ndinguthixo ke mo isetse karabo but let me find an angel so it means wena you need to know your angel e modimo inele diteng dintho tsa hao angel a ke tsebile nkutlo ke tse mo profeta but ke kopa ke tshintse le nne ke mpe ke re you need to find your own angel yo modimo mo nele diteng dintho tsa hao yo ya ka reng ha bua bophelo ba botšhintšha ma guys it doesn't make sense wa bona ha ka rutsa maile kereke yeah kapa 2 years every time wa rapela there's no change I suka akukwazeki bazalong ha o gona ha lo rapelwe o beiwa matso batho bo sena ntho e tsala ha o kgonahale and if there is something that does not happen ha ona ntho e tsala mo bophelong bao then hona bolela hore you are at the wrong place and the wrong person motho ena na yona it's like when we are home you know batho bana ba tshwereng karta ya ntho ya Standard Bank ba ya tseba hore baba if ba batla ho hula ho withdraw tšhelete ba tshwantse ba ye Standard Bank if you want to withdraw money o tshwere card ya Standard Bank you know hore tšhelete ya o e Standard Bank o ka se nke standard card ya Standard Bank o boya a Capitec lo hula tšhelete ha o kgonahale you cannot take come on someone you can have faith o ka ba le tumelo golo o ka ba le but once o le mothong ya saneletswang dintho tsa hao ha o kgathalatse o na le tumelo ka kang but there will nothing will happen bophelong bao ayiko ha ona theka etsa mo bophelong bao until o fihla motho ya neleditsweng dintho tsa guys aphe mhlabeni ena se batho ba bangata we won tate modimare Daniel ke tla batla dinyole le tla o tlisetsa dintho le tla o tlisetsa dikarabo I will find an angel e tla o tlisetsa dikarabo tsa hao this time musadion khala batla ngwana ha mothola batho mothotse the day ana qala kopana le Elisha the day ana qeta kopana le Elisha ke qala conceive because from the beginning mosadi yona ngwana ha yona sa tswile o modimo le ha ba ka rapela faster una ka ska a conceive because ngwana hae una le siko modimo na moleletse ma Elisha now there are two things that ba tla re di shebe mo now a kre ngwana wa mosadi yona o shwele now this woman o hana o give up for ngwaneno wa hae o hana mo isa le bikanga akam deli akam nami then he went back to the prophet now ha fitla mo prophet wa ntate modimo mo profeta wa ntate modimo o nka molamo
unga a stick o sineya Gehazi o fihla re ho Gehazi tsamaya o lo tsosa ngwana wa mosadi eno o tla Bible e re mosadi eno a hana ho tsamaya le Gehazi a jwetsa mo profeta re ka morena modimo ya phelang nkeke ka utlwela. Now let me teach you two things. Ke hlompha mosadi eno ya neng a shebile ha Gehazi a kadingwa tlolo, because Elisha e re Bible he took his stick anka molamu wa hae. Elisha anka molamu wa hae ka mantswe ma anka tlotso ya hae a kadima Gehazi. Mosadi yona a re I will never run ke mathe ka mora motho ya kadingweng tlolo ya snang tlolo a fuweng ke ntate modimo. Today ba bang ba lona le kereka dikerekeng tsa di branch o kereka mo batho ba kadingweng tlolo. Every time le kereka batho ba kadingweng tlolo ha ya bitswa ntho e mang pele hao every Sunday a ya bitswa a ka bitswanga o kadingwe tlolo. And it's a mobile Bible. Gehazi ha fihla man. He did that. Anka molamu au beo dima marung. Udima ngwana marungwana hatua. Aka vuka ngumtana because Gehazi na operator ka tlotso e ka dingwe. Yo. Some of you le rapella ka batho ba kadingweng ditlolo. Kadingwe tlolo. O kadingwe tlolo bazalwane. O kadingwe tlolo. O release a blessing modimo hao. A ka tlola e kadingwe o bone ke qobo. O kadingwe tlolo. But ke rata mosadi ra, she was not confused. O hande ba confused this woman. I will never run after Gehazi because I know hore Gehazi ka dingwe tlolo. Bazalwane, one of the things e tla le shapa lona le matha ka mora batho ba ka dingweng ditlolo. Ha na tlolo. Ha bitswa ke ntate modimo maru bitsitswe ke senior pastor ya hae. Le matha ka mora batho ba bitsitsweng ke di senior pastor tsa bona. Ha bitswa ke ntate modimo. I get it well. Ya bobedi, this woman o na tseba hore ke mang ya ka ya neleditsweng dintho tsa hae. Mosadi ena re I'm not confused. Ke a tseba hore modimo o neleditse Elisha e seng Gehazi. Modimo o neleditse Elisha dintho tsa ka e seng Gehazi. I'm not confused. Ke a tseba hore modimo o neleditse Gehazi e seng Elisha. I mean o neleditse Elisha e seng Gehazi. Modimo re I mean mosadi ena ra nka se mathe ka mora Gehazi a mo tlwela. Now here is the thing bazalwane. Here is the thing. Harba le buka Samuel wa pele chapter 4. Harba le chapter 1. Samuel wa pele chapter 4. Amen. Samuel wa pele ya chapter 4. Samuel wa pele chapter 4. Tu comprends qui a ça la fin. Samuel wa pele chapter 4. Here's the biggest problem. Ke khalata ke le kenya ha o kae fifi. O kae. Now here's the thing. Chapter 4 ere ka letsatsi leo Elkana a neng a etsa sehlabelo o Northwest. Okay, ke tla fa number arrange re tla bua ere ka letsatsi leo Elkana a neng a etsa
ke kopa ke bale verse 5 e reng empa anna yena o ne a ye a mo fe diabo tse pedi ne hobane morena o ne a mo e reng empa anna yena o ne a ye a mo fe diabo tse pedi hobane o ne a mo rata le hoja morena a ne a mo timme thare ka bontsho mang anna enele a barrel. Now, to something again. I'm going to show you something, Bishop. Okay, I'm going to show you something. Now, I'm going to show you something. Now, Anna, she was a barrel in a linyopa as a Taliban. Verse number 6. Mahadito wa hai une aye amukisi bohloko ka ho mosoma hobane morena ona motimetari ke ntho ya pele Anna ona sa thole bana ne inele nyopa ona sa thole bana. Now ke tlo bontsha Anna o thotse ba ngwana hae jwang. Guys, ke kopa o pheta hape tsebang batho bao modimo tsebang motho o modimo a mo neleditseng dintho tsa hao olo ya motho yona yo modimo a beileng dintho tsa hao. Yeah, 1 Samuel chapter 1 verse number 4. Now, Now, because Anna, she was a barrel. Mudimuna mutimengwana. Now, here is the problem here, Anna. Uda problem here, Anna, we want verse number 4. I mean, verse number 12. And this is the problem here, Banaba Mudimu. Aye, Shaka Zulu. Yana ki problem here, Banaba Mudimu. Verse number 12, it will go problem here, Banaba Mudimu. Chapter 1, verse number 12. Agree Anna ki barrel, ki nyupa, hana bana. And 2, mudimu mutimme. This time, haloa, marutimwe, mudimu mutimme. Utro verse 12 ere. Ha se ankile na kwe elele anse arapela morena. Eli Anna atadima mulomo wa hai. Yukuba mamele timana yeo. Ha se ankile na kwe elele arapela. Anna arapela morena mudimu. Eli awatadima mulomo wa hai. Anna une arapela kapelo. Ansa bebenya mulomo. Eshukumisu mlomo batesa bue. Now, impa lentswela hae le sa utlwa hae. Ka baka leo Eli a hopola hore mosadi eo o tauwe. Yaba Eli o re ho yena o tla tawa ho fihlella neng a ko hlaphoelwe botaweng bona bao. Now tlo go jwetse ho etsahetseng mo. A kre ke buile ka hore one of the thing e tlisang delay baneng ba ntate modimo e etsang hore ho be le stagnation bana ba modimo ba se ke ba tswella, it's when you don't know hore modimo o nele ke mang motho modimo a mo leleditseng dintho tsa hao. Ke tlo le jwetsa ke re ke tlo le mo hopotsa hore ke kwale ke le hopotsa ke le jwetsa hore o tlo mmona jwa motho yo modimo a mo leleditseng dintho tsa hao. Because guys, uThixo izinto zethu uzinike abantu. Can I make an example so that le kgone ho nkutlwa? Bible ho buka ya Diketso chapter 3 e bua ka a crippled man ya neng a dutse tempeleng. Monna ya mia ya neng a dutse tempeleng ha fodiswa ke ntate modimo a ka pholiswanga nguThixo. Ha fodiswa ke morena Jesu. Ha fodiswa ke ntate modimo. Ha fodiswa ke morena Jesu. Ntate modimo le morena Jesu, they were nowhere to be found. They were nowhere to be found. Ntate modimo le morena Jesu, they were nowhere to be found. Bana ba le siko. But go and read the Bible. Petro se ha bona monero o re ha rena silvera kapa gauta empa se o renang le sona re o fa sona. Healing ya a crippled man ya nang a dutse tempeleng inelisi ko ho ntate modimo
kodwa uThixo ebeyinikeze uPetrus. Healing ya motho yeno ineneleditswe Petrus. Inilisi ko morena Jesu, inilisi ko ntate Modimo, but ntate Modimo na ineleditse Petrus. Go and read Acts chapter chapter 5 verse number 12. Ai ke kopa re bale ka speed. Se ke batla go kwala jwa. Kopa re bale. Kubarisha kasi. Okay, chapter 12. Kupaki check something. Cast it. Let me check something very quick. Very quick. Here. How about the chapter 5, verse number 12? How about the chapter 5, verse number 12? Ere, kamatso abapostola ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata hara setjhaba. Badumedi bohle ba phuthela lethuleng la Solomon ba le maikutlo a mang. Ne? Verse number 15 ere, batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng ba ba beile dibetheng le diphateng e le hore ha Petrus a feta seriti sa hae bonyane se pese sire ba bang ba bona. Ne? Le bongata bo tswang metseng e ka thoko ho Jerusalema ba kgobokana ba tlisa bakudi le ba tshwengwang ke meya e ditshila mme ba fodiswa. Na o tlo go jwetsa ntho ke batla re understand mo. When Obala Diketso chapter 5 verse number 12, Jesus was no more to be found. Morena Jesu na disiko. Number 2, ndate Modimo na disiko. Mare healing ya batho bane ba tla mono ineneleditswe bo Petrus. Ke bo Petrus bane ba fodisa because ndate Modimo na nkile phodiso a ibeile batho bana. A ibeile hoba rutwa ba hae. Modimo na nkile phodiso. Guys, because of time, Anna o conceivile ka morao re Eli a bue le yena. Anna le yena o qadile o conceive mohlang Eli ana qeta o bua le yena. Anna ha conceive because of prayer ya hae. Ke yena ntho e shapileng Anna. One of the thing e delaying Anna ke ho nahana hore yena she's powerful. She's a prayer warrior. And that is why Anna sa yo Eli ha fihla tempeleng. A fihla a ithapela because Anna una le so fela hore no yena tla batla bana ho ntate Modimo ene bana o tla ba thola ho ntate Modimo. A sa tsebe hore bana ba hae ha ba sa le ho ntate Modimo. Ntate Modimo ba neleditse Eli. Ha ke tsebe ke mang ya nkutlwa. That is why Bible Eli a mmotsa a re o tla tawa ho fihlella nene. O tla tawa ho fihlella nene. Mosadi o ba bolela Eli ra ke tawa empa ke mosadi ya hlophehileng ya nang le ditlhoko. Verse number 17 Eli are am araba re tsamaya ka khotso e ka Modimo wa ka Modimo wa Israel ka o ne ya seo se kupileng ke go ba le nkutlo batsalang. That time Anna o e stile nako ka o rapela and here is the problem ya Anna
Anna unaya tempele, but he did not understand the principle ya ntate Modimo. Anna unana hanor bana ba hae ba ntate Modimo. Asa tsebe hore ntate Modimo ba tlositse ho yena. O sa ba neleditse Anna. And there's no one diva. If you don't know hore Modimo o neleditse mang dintho tsa hao, o tla tshwana le Anna. You will pray for nothing, you will fast for nothing, you will waste your time for nothing, because Anna we tshenyeditse nako ka o rapela, because ona tsa tsebe hore dintho tse wa di kopang ho ntate Modimo, Modimo di neleditse motho. I'm telling you. Ke bua pela ntate Modimo, guys. Ke bua pela moyohala. Now utla eliwetsa. And that time Anna she was praying. Mar utla eliwetsa. Mar one thing for sure. Ntate Modimo tlo fa so sekupile. Ba sala ke ba yang kutla. Shaban kana ba tse Eli was praying. Kana ba tse Anna was praying. I tsinyetsa nako a fasta a rapela ka ntu bulela. Le rera lintsho la morena ga shaifang ready ya re ya bona. Okay, ke kopa feleletsa o soka, ke kopa fela o ntsha, ke kopa feleletsa ka speed o soka. Hanyane fela. Ke kopa feleletsa please man. Ke kopa feleletsa fela. Here is the problem, guys. I bona ntho ne ke bua ka yona ke re. Number 1 ke itseng ntho mosadi wa Shunem ha ba batla ngwana eno na le siko Modimo, but Modimo na moleleditse mang? Ona moleleditse mang? Modimo na moleleditse mo profeta Elisha. Number 2, mosadi enwa, I mean Anna ha batla bana, ona ba batla ho Modimo because Bible rona rapela, ona ithapella. But he did not understand the principle ya ntate Modimo. Hore Anna, you are just wasting your time. Tsa mo kopana le Eli. Anna, you are just wasting your time. O batla ngwana, tsa mo kopana le Eli. Number 3, when monna wa Siritsa fihla tempeleng, phodiso ya hae ni lisiko ntate Modimo. Ibingekho kuThixo, but ibilapha ku Ekunto ku Petros. Dintho tsa hao di ho somebody, identify motho yeno yeo Modimo a moneleditseng dintho tsa hao. Ka o dinga lonto le itlhokela ntho yeno bana beso ho tseba hore ke mang yeo Modimo a moneleditseng dintho tsa hao. Ka o itlhokela ntho eo fela. A ke tsebe le nkutla. I can feel them good. Now, here's the problem. Because ki a kwala se ke buila ho ele amaraba re tsamaya ka go ke verse 17 tsamaya ka go e ka Modimo wa Israela ka one ya se o se kopileng. Anna are a go tadime le gabunyane la hao ka mohao. Mosadi eo a ikela mme a ja sefahlego sa hae sa ganya gotso. E ka reng ka be ke na le mothampallang ka English. Karanga be kitlele Bible yaka ke kopa le utlwe ntho verse number 12 ire ha sa nkile nako e telele a ntse a rapela alla eli atadima molomo wa hae ne now there is something very powerful, something very powerful, that very powerful. Something very powerful. Something very powerful. Favor network ya ya sugulisa. Network ya ya sugulisa. Karanga bona le motho ka pa ki tatele ka English ya ka batho. Ke batla motho a tlompalang English, ha ke batla motho a nkopang dithapelo, ke batla motho a tlompalang English, and then ha re qetile ke kwale ke Hlekula ke mang a ke tsebe ke mang ke Hlekula ke mang ke Hlekulane o tshwere translation if in that
Hlebulani English, Papa. abutoka. Ke go bompalle verse number 17. 1 Samuel chapter 1 verse 17. 1 Samuel 17. Chapter 1 verse 17. Okay. Samuel 1, chapter 1 verse 17. 1:17. Okay. Abi, what you man? Favor ya ho iring solanga. Good news second the demo. Iring solanga, iring on swak. It will go in peace, Eli said, and may the God of Israel give you what you have asked him for. Marubuela hole. Wa bona wena favor nteng kwatisa ka phone e ka reng ka hatisa ka koloi. E hadise mo, e hadise. Ya utlwa ya se ko bitsa speaker. Iring o swak e bile la o qatela. It will go in peace, Eli said, and may the God of Israel give you what you have asked him for. Verse 18. May you always think kindly of me, she replied. Then she went away, ate some food, and was no longer sad. Okay, ke qetile. We thought abutwaka. Yeah, no, they told the Papa. Akumbale 17. Then Elijah answered and said, Go in peace, and God of Israel grant your petition, which you have asked of him. Iba la abutwaka. 18. And she said, Let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Ke go pakileng se bana be se ka kwala. Ke tlo rapela le lone ke a letsa. Thank you favor, thank you abutwaka, thank you so much. Ke a lentsha, thank you auswaka, ke a untsha. Ke a untsha. Now, here is the thing, ke a kwala this time. Kiena ntwe ke jwale ke lefa siphiri. Kanone nceda bantwana bam. I think ke di explain ile dintho tsena hore o hloka motho ya one eo modimo a moneleditseng dintho tsa hao. I think ndiyavala ngoku sifapana bona ke akwa o hloka motho ya one eo modimo a moneleditseng dintho tsa hao. What as well as scripture se re qeta ho se bala se powerful ya bohloko. Ke lebetso bala verse 20. Ha o se o fitile nako e itseng Anna a ithwala mme a beleha ngora mme a mo rea lebitso la Samuel. Anna yeo e neng e le barele ha Eli a qeta ho bua le yena da tsona qala ngo conceive. Alayu 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 all along she was praying a rapela ka bue ona itapela mar still she did not conceive until somebody aneleditswe dintho tsa hae a bua a word modimo bophelo ba hae. What's what guys ke re something in the side tsebeng bona ditheta pom go tiko divine. Some of you, the struggle that is happening in your life sense when they want usu not better struggle say it's a lambo pilomba say to fela kore you don't know how to identify motiane le tswe dintho tsa o better alone nje
Guys, when the late PV a qeta o bua odima bophelo baka, dintho tseo ke di safarileng for 40 years. Di sokola for 40 years. Ke sokola to have a house, to have cars, to di sokola. But it took me 5 years. I can only do leading to everything for years because ki leka kopana le a relevant person ya ne le dintho tsaka. Now let me help you. Ke kopa re dini khumbuze vele. Ke kopa ke le hopotsa. Monna wa Sirith, a crippled man, o thusitswe ke ho kopana le ntho. O thusitswe ke Petrus. Ha thuswa ke Morena Jesu. Ha thuswa ke Ntate Modimo. Ha thuswa nix. And some of you get because lona ba pholuswa le bohlale le rato iketsa bohlale le nahana hore dintho tsohle tseo le go one through tsona kapa tseo le di hlokang di batla Morena Jesu izang di bitlelele hona le dintho tseo Morena Jesu sa tlong ba part ya tsona. Acts chapter 5 verse number 12, Jesu na le siko mare unankile healing le deliverance kaofela a di file di disciples. But when ba batla pholo, bana abantu ba befuna ukuphola, but when ba batla deliverance, ba ne ba sa tshwanela hore ba batla Morena Jesu because everything you inengwe ile ho Morena Jesu na itlositse ho yena, but na ifile di disciples tsa hae. Ka mantswe a mang whoever ya neng a batla a miracle, una sa tshwanela na batla Ntate Modimo, una tla ba senya nako. If you want to you are just wasting your time. If you want to just your waste, and you go let's misunderstand. Ntate Modimo took the power and the authority and everything at the Morena Jesu. Morena Jesu adinka at the 70s at the 70s at the Fabat at the 40 disciples high. Ha qetile Morena Jesu hasan ka karolo bophelong ba hao. You don't need anything, you just need somebody. You Morena Jesu monele diteng dintho tsa hao. You need that only. Uting alone, lumtu. Now here's the thing. There are two as well. Number one, when I met PV, there was this guy and he received a because PV company lifu abaro ukupa kito museva 10 ya high. Then I went kafika bina 10 ya high ari kito ba worshiper kafika ka server 10 ya high. Then ita qeta server 10 ya high. Kata tsileleng ha re letse this person PV ne ha bua. Every time ha bua ineka re ke skolo abana ngwana ha le skolo le hana bala grade 5 mare every time ha teacher e bohlale e connectang le yena e bua ngwana no wa pasa o tloa grade 5 grade 7 o ya grade 8 the more teacher e bua o tloa grade 8 we are grade 9 the more teacher e bua o tloa from grade 9 imus obana PV in ha bua ne kutla hore o nka tumetsa destination yaka hai nna ke tsebile nkutla you need somebody is saying a buang fela but somebody ereng ha bua utlore there's a movement, there's a shift. He's covering me. Guys, I don't go. You need somebody. Hearing when I uta guys, mamela. When akri Bible ite Anna una saji una sanwi. But immediately, Eli Abualiena, that woman felt or marki received a miracle.
And that is why Bible reading, after a long time asafara, he started to eat aja anwa, and he was no more sad. And that time, haso conceive, haso bilungwana, but manzwe a early, at least a change, at least a relief. Uyena, anindiva, alingukho. You need somebody yaring haqeta ubuwa. Utor marman, I was immensely miserable, but every time there's a shift. We Peter, wabona ngwana mamelang teacher. Ha teacher qeta o bua imuruta. Wa tseba hore ha teacher qeta o bua le nna, ke tlo from grade 5, ke tlo grade 6. You go to grade 6, you go to grade 7, you go to grade 7. Every time when a teacher there's a shift. You need somebody who belly a shift to Bupilombao. I know who's holding on to me. I'm on holy ground. I'm dwelling in the shadow, safe in his embrace. Covered by his grace, angels all around me, keeping watch tonight in the shadow of the Almighty. Everything. When Eli, Abraham Musadio, Babilere, Musadio was no more set. She was no more set. And Babilere, half it like a aja anwa, was happy because Manche a Eli, at least a relief. At least a relief. At least a relief. The arrow flying in I'll be going. How to be a kereke. Oh, don't so depressed. I'll terror walking in the middle. Number 2, how to message. Oh, how to like a kereke, but how to talk about kereke butuile, obu waipil utuile. He's my fortress strong. When trouble comes to find me, it won't last long. Why? Elisha Uri. Umusadu Ashunem. Uri Elisha. Umusadu Ashunem. Uri. Next year by this time, you will be conceiving. The calendar I'm about to close. Elisha Uri. Next year by this time, you will conceive. Now here's the thing. From now until next year, ushoka mutiaring halqeta ubua amazwi walomntu akuthwale mantswe amuthina awurwale, so that you must not feel the journey ya next year. That is why you need to. That is why, because your miracle hasn't Anna, your miracle out. As soon as I woman, your miracle out. But for now, so long is okay. Usoka mansui akau jara, akau sustain now, so that you must be relieved. This is all about frustrated. Am I talking to somebody? I've seen him move mountains. I watched him. Am I talking to somebody? Am I talking to every single promise that he made? Am I talking to somebody? He's kept for me. Am I talking to somebody? When I call, he answers. When I cry, he hears. There's no way. Satisfied. There is no way. No way. There is no way. No way. No way. Ubuntu is depressed until today. There's no way. There's no way Ubuntu is depressed, totally miserably frustrated. There's no way. There's no way. You need somebody. Okay, the situation is so changed, but as is heavy. Come on, Bazalam. Situation is so changed, but as is heavy.
situation sa mosadi ya ba sine se soka se change mara sine se sa hlole se le heavy bomme le bontate Bible e re Elisha o re ho yana by next year by this time next year ka mantsoma re hloka batho ba reng ha ba bua le runa hallelujah o feel or mare yes I'm still have challenges mara ndisaziva akisa dukwa ke dutse di mathotobolo mara ke sa utlwa a ke sa ifila thotobolo eno yes ke na le dikoloto mara ke sa di fila I'm at peace re hloka ntho jalo ba tswana re hloka batho ba ka buang re hloka batho ba ka re ga ba qeta bua le runa they must have a relief ho be le relief because ke ndikala nindive because some of the miracles already batla o ka se thola ntlo ho sane o ka se o thola mohlolo wa ho sane there are miracles so before the etsala it's a process but during that process you need something that can carry you nteka o jarang and it's somebody who's responsible for that ke motho ya neleditsweng dintho tsa hao motho eno tshwantse ha bua le wena a tlise relief bophelong ba hao. Here is the problem. Now here is the problem. Here's the problem. When Mudima qeta mpha PV, as somebody Mudima nele amonele liteng dintho tsaka. Ke tsamaya le ntate Matlala. Re a Sharpeville. There's a crusade, a big crusade. Tseleng. When re le tseleng, re approach Ventersburg. Ntate Matlala o re honna. O re honna. Mrudinovi. Na le ntho ke batla go jwetsa yone ke re ke ntate. A rona tse ba o re ka ra di caravan ya PV. Ona le di DVD tsa diphono. Ke re phono a re e. Ke re mon ka ra PV na tsama ka di caravan tse 5. Ne roba la ho tsona. Ke re ntate o re PV etsa a rona diphono DVD tsa diphono. Kan ke le jwetsa itse re fihla Sharpeville itse ha kena PV a ema ka pena ke a tsohlole ke motho ka ipheta ke go ba le mamele ke dai When the night gets heavy and I can't find sleep, when my mind is racing Satan wetsa tje and the worry cuts deep, Satan wetsa tje Satan wetsa tje ha kena PV ha ke mo sheba tje ne ke bona an innocent person, innocent, a clean person. Again, ne ke mutlwa hantle PV, ne ke mutlwa. Itse ntate Matlala ha qeta ho njwetsa hore PV na le di DVD tsa diphono. Itse ha kena statement sa ntate sa etsa tjena. Ya ba sa motho ya ba sa utlwa PV ya ba go duma phono ya ba duma phono ya ba sa motho ya ba go duma phono a change ndatene a change
image ya motho yo modimo a mo neleditseng dintho tsaka. Ya ba ke sa mutlwa ha o sana ntho e nshakang ka yena ha ku second endivayo Satani ke a re eke because Satani o tseba hore motho yona o nele modimo mo neleditse dintho tsaka. Ke leboha ntate modimo because I remember ha ke tloa crusading eno ke driver ke tla Bloemfontein modimo ba mpotsa potso ba re wena o etse phono na ka re ntate modimo o bolela moya wa modimo re wena o etse phono modimo a ke le wena na le mosadi wa hao yo robalang le yena wa etsa phono modimo re ha hona mo o kenang teng ke go ba o ipeta modimo re ha hona mo okay and guys kana go tsena ha ke tsebile re ke le shano kapa ke nnete ha ke tsebe mara tlo go jetse the plan ya Satani ne le eng Satani o na tlile ka strategy se powerful so that motho ena yo modimo mo neleditseng dintho tsaka ke se ke ka hlola ke expect anything from him. They are pulling in expectations. Baba Mbaluna. Baba Mbaluna. Ke a tseba dia Baba Mbaluna. Ka Friday ha ke qeta nka dintho tsena ke di rwala tse ka Friday ha ke qeta di rwala tse ke etsa content ya Friday ho lona se ke le tsena ka Friday Baba Mbalona ha ke qeta rwala dintho tsena ka Friday ke etsa content ya dipenti tse net ka Friday Baba Mbalona Satani sa rwa mona sheba he bona he sheba o ska ba hlola mo mamela November ha serious November jwa o Satan le plan bantwana ba Satan na le strategy se hlotse when Satan batla o re lose re skera thola re skera re lose dinto tseo modimo di neleditseng batho ba hore ba hlokang o Satan ne ndlela yo re fela a hlaise just something e re tlo hold down ho yona so that you must never open your heart for motho modimo a neleditseng dinto tsa hae so for motho modimo a mo neleditseng dintho tsa namhlanje hona le batho ba o dipelo tsa bona di kwaleleng ke a tseba hona le batho ba dipelo tsa bona di kwalele ha November tsane ke morata batla o ntene fela ka ntho tsa di penti but oksalayo the problem ke hore Satan o na le strategy bazalong so ukuthi a yetso reforce le batho ba nne ba o modimo ba abaneleditseng dintho tsa rona di qebile ya pele how do you know umana jwa motho ane le tseng dintho tsa you need to connect bazalong you need to connect two motho ane le tseng dintho tsa umana jwa akufanelang ukuthi motho a bue a rapele le yona batho bo sena change e etsalang there is no way somebody can say a word hodima bophelo ba bo sena change akwazeke ha o kgonahale bo mere bo ntate akwazeke motho modimo mo neleditse dintho tsa there must be a change there must be a shift there must be something e etsalang bophelong ba hao and ikhathalele ukuthi nini but there must be something e etsalang bophelong there is no way ka tsamayang kereke there is no way ka rapelwang there is no way ka etsa ntho ngwe but kungenzeki nix something is not right something is wrong but here is the thing but one eleditsweng dintho tsa rona challenge kore when modimo a o file mo profeta kapa a o file lenyoloi a yena ke pray ya ai ke go ba re bale ke o qetela hle ke o meneng ke o qetela ke ena challenge ke
Kiana challenge. Kiana challenge. Kiana challenge. Obana, there's a confusion. There's a lot of confusion. Just one scripture. One scripture. Genesis chapter 18 verse 1. Kiamwe adinto tse shapang batho ya. E ke tlo e balang. Kiana ntho e tlo shapang batho. Kiana ntho e shapang batho. Utla Bible e reng. Ke tlo le jwetsa why ba bang ba lona nizo usokola. Ke tlo le jwetsa why le tlo sokola. Ke itse ba bang ba lona because le sokola o identify batho ba modimo a neleditseng dintho tsa aba neleditseng dintho tsa lona. Now here is the verse 18. Chapter 18 verse 1. Verse 1. E re morena o ipona hatsa Abraham. Ha e qala fela utla e reng. E re morena o ipona hatsa ho Abraham. A le difateng tsa eike. Tsa mamore. Mo aneng a dutse monyakong wa tente. Ka nako eo letsatsi le ne le tjhesa haholo. O tla temana e reng bazalwane. E re ntate modimo o iponahatsa ho Abraham. That is number 1. Ntate modimo o iponahatsa mang? Ho Abraham. That is number 1. Now, ke yana ntho e shapang Machiavelli le bo Osfavor ka ofela batho ba ntshebeletse. Ye the problem e shapang batho. Nansi. Ere modimo iponahatsa Abraham. Verse number 2. A phamisa mahlo atadima me abona banna ba bararo ba eme pela hae. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It's a contradiction to him. It's a contradiction. Bible mudimu we iponahatsa ho Abraham. But now the problem is the appearance. Yandate mudimu. Because Bible when Abraham phamisa mahlo ha bone mudimu bona banna o bona batho, not God. But that time mudimu ki ha dutse ka ro up ka dutse ka rabatho bana. But mudimu ha appear ile mudimu ho Abraham maro o hlahile ile motho. Na ntse nqake betha bantu ke yena ntho e shapang batho. Lona le batlamanyoloi, the problem ya lona. That is why today baba balona le matha ka mra baruti ba senang di scandal because le nahana re ke bona baruti bao ba tshwereng dintho tsa lona. Le matha ka mra batho ba holy because lona le ja tshaba to le nahana re motho ya right ke motho ya senang di scandal. Yo nna ka se ke rata baruti bo ke rata bo mambang ke rata bo mang ka sutli di scandal tsa bona. But let me help you. Bible mudimu itlhaisa Abraham, but in shokang ke Abraham yena ha sheba o bona batho ba o bona banna ba bararo ha bone mudimu o bona why mudimu ipatile ka rabanna bana ka nako tse mudimu o dutse ka rabanna bana mudimu o dutse ka rabanna bana but mudimu ha hlaile mudimu batho o hlaha a dutse wa bona ke dutse mo ba bang ba lona o tlo bona e ka re ke motho fela ka tike mudimu o dutse ka honna ba marwena ka se tsebe wena. Because we put on November, ya rwana dipendi ka labohlano, but one thing you say to me good, mudimu dutse ka honna ya o qetela. Ibere abare a phamisa mohlo a bona banna ba bararo ya re ha ba bona a tloa monyako wa tente a mathela ho bona a ba kgahlanyetsa a fihla itiela fatshe a re morena wa ka haeba ka jeno o nkgauhetse ke a o rapela o se ke wa feta ho mohlanka wa hao ne ha qetile ba re ha o ke ho tliswe metsinyana le hlatswe maoto a lona le phomole tlasa sefate ke sa ilo le batlela sengwathana sa bohobe. Qetile kopa kwale Bible. Bothata ba batho ba neleditswe modimo rumetse batho o Abraham mare ha ba hlaha ba tshwantse ba fepuwe ho tla batho ba tshwantse ba fepuwe. Abraham need to feed them aba fepe. Abraham re ke kopa ke lo batlela bohobe if ne ke na le nako ne re tla re bala
Abraham had to atamaere ayehlan ayehlani ayelesake alo batla no money eno neng akupa Sara a re Sara ke kopa o dube bohobe re fepe batho bana ba tshwereng dintho tseo re di hlokang ba ya fepua motho ya tshwereng dintho tseo di hlokang wa fepua ene ha fepue ke modimo batho fepua ke wena ntho le shapang lona ba pholoso lona ba Kriste ke eno he ha eka ba hlotswe bana ba modimo le hlotswe bana ba modimo le hlotswe no isiwe keneng le hlotswe selfish people ba batlang di blessing ba batlang dintho ba batlang healing ba batlang dintho mare tseo ba sa batleng ho di hlokomela the same person yo modimo a monele ditseng dintho hore a di tlise ho wena o selfish o batla healing ho yena o batla deliverance o batla lentswe wa bona no ba bang ba lona ha e sa le o dula o tla ka 7 o'clock ke qala because there is something you feel e ke etsang for bophelong ba hao e ke etsang you can feel or in November 1 2 but let me tell you something what are you doing nothing for November what are you doing nothing Nizondi manje you are such a blessing you are in yo Dr. November you have changed my life yo Dr. November Mudimu unsebedisa to change your life. Mudimu unsebedisa to bring a change, to change your life. Maubani. Hunonala batu bane ba kenisho yaka ba paka or ba nyetsu ka bakala di teachings tsaka. Ba paka or murutu November humu nati manyalo ngaro. Ba tongelo jwetsa ba bamba lona mo. Selfish bana beso. Because ntele ele shapan lele bana ba modimo le hlole ko understand or the same people ba modimo aba nele ditseng dintho tsa lona le ba tshwantse ba fepue ke lona qetila o ba utlile o ba utlile bana ba paka mabana or ba thusa itse jwang if ba tlotse wabana ibile I respect Magosha ke respect Matawa ke respect Magosha I respect Magosha o feta ba Kriste because they don't mind to exchange by exchange le khosa le tla o jwetsa gore o mphe tšhelete nna tla o fa kuku I respect them le khosa le ke lang ka tšhelete ya motho fela but le tlo re in return let me give you something then ke tla o fa kuku yaka I respect Magosha they don't just take I respect Magosha o feta ba Kriste I respect Magosha ke ore ho ja no khonala ne ke tlo bula kereke ya Magosha ke ba be ke respect Magosha ho feta ba Kriste because Magosha they will never take anything from somebody but ba sa mo offer something I respect them ba Kriste they will take everything batlanka knowledge batlanka information batlanka the teachings batlanka everything but they will never do anything for motho banka moye never alona le hlotse bana beso le hlotse ka sehlo ena ke le kotela batho ba tla le thusa ke a le thusa then inceda I respect Magosha modimo a bless Magosha because they understand the principle ya hore le fatshe mona we exchange le fatshe mona ba bobedi batho ba ke ba respectang ke Matawa le tawa they will never go to bottle store le fitlheleng ke jwana le sa patala le tla o jwetsa re nna mphe jwana nna go fe tšhelete yaka le tawa le kenkelang ka jwala ba motho for mahala le tla o jwetsa re ke tlang ka jwala nna go patala but bana ba modimo they will take and give nothing back never the only thing you bana ba modimo ba yetsa ke we will not now we'll see in but today emily you are not now it is not like you don't have money how tshware tšhelete wa tshwara but let me tell you something later lena le dintho tseo le di prioritizang lona bana ba modimo lena le dintho tse di prioritizang tseo le qalang ka tsona
I respect le disangoma uswaka. Ke respecta le batho ba tloyang ba yang disangome. I respect batho ba yang disangome because when ba fihla disangome, sangoma la eka re ke batla kgomo, a kampa etsa plan ya hore a kopanye tšhelete ba reke kgomo ba ife sangoma. They will do that. Not bana ba ntate modimo. And ba batla di blessing ntate modimo, mara ba di batla mahala. Bana ba modimo ba batla di success, ba di batla di prosperity, and when you sit down o sheba, that is why batho ba sufferang ke bana ba modimo. Ebile batho ba sa tsamayeng dikereke, batho ba thwalang, batho ba sebedisa meriana, ke bona batho ba tswellang, because those are the people who are willing to pay for the dintho tse ba di batlang. They pay for the sangoma tsa bona. Ba patala di sangoma tsa bona, ba ntsha di tšhelete, ba setsa di sacrifice, they do everything. Batho ba tshwereng di position tse hodimo ke batho ba sa tsamayeng dikereke. Batho ba tshwereng di position tse hodimo, di boso tsa lona le reporta bathong ba sa tsamayeng dikereke. You know why? Because those people, they know how to offer and do sacrifices for dintho tse ba di batlang. Bana ba modimo ba hlotswe. Why? Because we don't understand the principle. We don't understand the principle. Last week, I get on Sunday. I get on Tembis. I get so boni ba polo so back. Can I give you some root of money? Nsa lelega ba tuba no we ze tavern mo. Lelega di nonsense so tsena. Lelega di nonsense so tsena. We at a tavern mo. Korin tate morutiane e fana ka nkutla. Nenga partner re at a tavern. Re at a tavern re bitse di DJ. I respect le matawa ba yang di tavern because they know how to support ntwa bona. Ba fihla ba ntsha di tšhelete, ba chile ba reke jwala ba etseng. I was so disappointed ke re ke nyene kile o yona. Ke bona bana ba ntate modimo ba kole kile ka di 10 rand. 10 rand ba kole ke tsikereke ya bona 10 rand. Modimo le bless qeti. Dintho tso re di batlang di batho ka bo madimabe batho bao ba tshwereng dintho ha se manyoloi ke batho ba tshwantseng ba hlokomelwe. God bless you. Bless. Hi, I'm Celia. I'm done. Bless our whole. Ki le rutile di principle re tla kopana ka osane kana ena tlhoko bosigo. When ke ne ke qeta o bona hore okay tate modimo o neleditse PV dintho tsaka ne ke etsa bonnete ba hore I give to that man. I gave to that man. I gave to that man. O tlhokaetse ke nehela ho yena. Ke tla le ruta ntho e bitswang blessing exchange. E o Genesis 27. Blessing exchange. Isa ka hore Esau, go and find something for me and give to me. Now I will give you my final blessing. When you give me the animal, now I give you a blessing. Le ke ruta batho kwana ntho Tembis. Kire, what is the blessing? Ke ne ke jwetsa batho ba Tembisa kire blessing is a manufacture. When somebody abua blessing with him people about offer manufacturing. It's a spiritual manufacture. Blessing is a spiritual manufacture. That is why hauna mutho Mdima I bless you with the car,
I bless you with the house, I bless in the Bible. But the only thing Mudimana yes, let me give you my blessing. Isaac will bless you, Jacob will bless you, Man will bless you. Because what is the blessing? Blessing is the manufacture. When I speak a blessing upon your life, you will find that will manufacture. It will manufacture everything you will talk about. Mercedes-Benz, when I manufacturing yate. Jeep, in a manufacturing yate. Everything, the two in a manufacturing yate. Everything in a manufacturing. iPhone in a manufacturing yate. Blessing is a manufacturing yard. It's a manufacturing yard in total. Spiritual things. It's already back. Mo mudima adikalante. That is why sometimes I was not lying. You just need somebody who can speak a blessing. You need somebody who can speak a blessing. Because blessing is a manufacturing. Mode in total naditwante. But how do you get a blessing? If you're willing to exchange, go and find an animal and bring to me. And you must cook that animal. Then I will bless you. Come on, Tomaria exchange. You give me your food, you give me your meal, you give me your animal, nako for a final blessing. That is why I don't do a mistake. I speak a blessing because I understand what is the blessing. Blessing is a manufacturing. God bless you. My number is 073 202 9079. If you want to give, utaniela more. If you want to give, you'll give. Ki number yakayo? 073 202 9079. 073 202 9079. Can you repeat that? 073 202 9079. Can you repeat that like last? 073 202 9079. Account number ka kieno ya Capitec. Le kiwa ki cell phone banking yaka. Cell phone banking yaka ki 073 202 9079. Account number ka ki 152 0075 195. 152 0075 195. Ki account yaka yo. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you until we meet again. Mutana na ito dula rastin meke ko palika bualen ki a Pretoria end of February ki a Pretoria runali number ya batu babata ngokopana na Pretoria. I'm coming to Pretoria end of February, end of this month, Karikili Pretoria, and then runali group. Runali group ya Pretoria. Number 13 o batla fana ka tsona. Ha ba re sukudisa fana ka tsona ke kopa le sebedisetsa ka 07 o kitseno. Number tsa Pretoria ke 076 081 4430. 076 081 4430. Kita Pretoria. Obatho ba batlang kopana le nna Pretoria. Guys, I love you so much. Ke a le rata ka pelo ya ka kaofela. And then Modimo le bless our whole. One of the thing etsang gore rona bana ba Modimo re sotle, everything you're trying to arwane le yona
re worry ka hore re thotse jwang ke sokotse ha ke lose ke tlo etsa jwang ha ke qeta ho fana ka ona ke tlo sala ke etsa eng bana ba ntate modimo. And that is why le di business re sena tsona, because most of bana ba ntate modimo re counter the risk. Bana ba ntate modimo re counter the risk more than anything. But bohle ba tswelletseng ke batho ba sena modimo, all of them ke bona batho ba nkang di risk, ke bona batho ba etsang, ke ba hlompha. Le lenyalong ke bona ba nyetsweng, ke bona ba nyetsweng. Lona le panya ka menote thata mona le batla nix ba pholoso le laeta di cares tse piki le tse yela di le sebeletse ka nix le right di cares se bile di tukela fatshe le pete ya teng ga isa tuka di khathetse ke utuka mahala di cares because ha isa le tuka o laeta cares mara ona monna di ule di le fe bana nix lentena hampe ibile le di team at kersetseng ibile ke tsa makula di ske tsa tuka di hana le tuka because ke tsa makula lentena hampe mangwela sa utswile dithuba ba go goma mafatsho a sale le rapela ba pholoso ka di ditho tse ding di hloka di nkele di risk bonaka tse ding di hloka fela o nkele risk. Lona le nkala hampe lentena hampe a ke nka le rekisetsa mang e ka re nka le laisha 22 siteng sa ka le ke le laishe le tracking a ke ke le theola kae ke le theola a sale le laita di kerse le rapela di kerse di fedile x lenyalo dololo lona ona le ntona hampe hle modimo le bless ya le rata le nomoro tse tsa ka tsa account tse di beileng di follow re filwe kana no itse o dula mona Bloemfontein re filwe bua le nna kana no itse o dula mona Blom le o sena na itse o dula North West bua le nna hle re fila so no itse o batla tla ke re kenya ka mara a so no itse o batla tla ke re ke itse batla tla ke re kenya ka be ke re le nketsetse le nromele di WhatsApp nromela WhatsApp no nromela WhatsApp no le o se no ntho ya itse uno first kanet nromela WhatsApp ke tla fa dire Pitso my big brother my favorite person ko rata ka pelo ka kaofela. Wow, thank you so much man, thank you so much. Nze go hloka matsatsinyana ka di Monday tse ro hloka mona ne re bua ka wena mabane ke re bo Pitso ba tshintshile maphelo a batho le bonto bo moloi kane. Thank you so much ke tla bua le wena mkhotswa ke santse ke na di number tsa. Guys, Kuba, I love you until we meet again. Tomorrow balanga mongwele. When the night gets heavy Tabo Botswana. and I can't find sleep, Lende. when my mind is racing Kiona 073 and the world 202 9079. Same number. 073 202 9079. I love you, Butsabela. Can I get a game of Sabela Pelaniora La Tut? Ground there about to Kada. Can I lick a rekemo? Can I lick a Pelaniora La Tut or Pilabo ground about to Kada? I got a Kerrigan November by Zeba. 073 202 9079.
underneath his sky.